Malome ka kapa mantswe mabotse a dikeletso mona le tsebe o kwile a ke tamishe magageshu ka meshate moroka wa letama ba tsetaba ba meshate ka go fapana bokgoshigadi ke a letamisha ba thieletši ba bagolo ka mutse community radio station ka dikgokaganyong tša leago wa letamisha magageshu ke yena moroka metsi a pula hlabirwang kokota maila go fenywa a ke leboge ba ga borena ge ba kgonne go tla ba ile ba re ge ba bitswa ba seke ba gana ba tla go nyaka go kwa gore re biletswa eng jwale ke re ka ge malome ka kapa maloba re be re isweri ke be ke nagana gore ka ba bonolo ge re ka fa dikgaetšedi tša rena gore ye taba e bilego ka mo ya sello sa mokgala bola ditaba tša gona di reng goba a ke tsebe gore e tla ba bose ge yena mong a ka e thoma mathomong na a ke tsebe re o e bona bua malome ka kapa a ke go leboge moroka ke dumediše balli ba rena ebile ke ba amogele semmušo ke re ge ke be ke bola lekgaetšedi aka ke boletše le ofe mosegare marea ko ofe mo go lena ke boletše lekgaetšedi ya ka marea mola o nnetefaleditše gabotse gore o kwele dilo ka moka ga tšona go tloga ge kgaetšedi ya ge a thoma go bolela go fihla mafelelong a be a nkgahla a nkweša bose a ntshukira ge a re ge nkebe ke ile ka ba le airtime nkebe ke founele la bone la beke ya go feta ka fa polelo ga ke tsebe rena dikgaetšedi lena le be le theeleditše radio letho le phakate letho le phakate ke kgopela o mongwe a nkaparele dilo tše le wena o e thotše phakate na lena le dula ka ya lene di FM mo le dulang lena kgaetšedi ya lena ke no e summarize gore nako rena e tlebeng yane moroka ausi maria o e kwele gabotse o e netefaditše gore o e kwele ba ba re ba ikereile gare wa dulang ka gae le abuti ko mofe lena le letho and then maria ke ena a dulang kwa a dulang gona abuti walla ene ge motho a etla gore na alla ga re kgone go ignora sello sa motho le bana ba motho a kere le batlo le ditlogolo lena wo ngwana bo kuola mmago lena ke ngwana motho le abuti ge le bona abuti le re malome abuti o lile ka taba ya go se swarane ga botse ka gae go mofa mantšo a bohloko a gore ga se ka gagage ka mola ga se ka gagage ka mola a ye kae a ye go dula kowe jwale abuti o ne le diputšo tše dintši gore ge ke kry-a mantšo a mohuta o ka gore nna ke tseba ke le lasbone ka mo gae jwale ge ba ba re ke tšwe ka maase ka gagesho ke ye go dula kae gane nna a se nna ngwana wa ka mona abuti o lla gape gore ga le rate mosadi ya gage le fa mosadi ya gage mantšo a bohloko ebile le tšwela pele go mo kgantšhetša gore ka mo ke ka ga borena ka mo seeta go lla sa rena jwale ga ke tsebe gore ka gare ga ditatofatšo tše jwalo ke efe ye le e tsebang le le sa e tsebeng oqala indaba yamamntomo ukuthi kunalo umuntu omxoshayo azange silikhiphi igama njengalelo likhiphe liphi azange silikhiphi igama lokuthi umalume sitahambe sondelanyana mu umalume uyohlupha ejardini asindaba yamanje okay indaba yakudala and malume uyathukana kwayena njalo makadakiwe is either uphuze ispirit or ibia uyathukana uthuka umamkhulu and umamkhulu mdala nakuye usithuka sonke akakhethi umuntu abomalume laba basemadrobheni uyabathuka since isikhathi siyazithulela
manje yena inkinga yakhe ile and umalume une-attitude so manje zonke lezi zinto lezi sekazijika ngathi and umfazi wakhe mina esayidina umfazi wakhe mina angeze ngimkhulumise angeze ngimkhulumise and akunamuntu othize yena akamfuni kana go nudwa le ge ke bolela so ke bolela le mang nna kana ko wena manna wena Yvonne wa ga Manganye ne and then o sepela le mammo Mapule wa ga Manganye ya go swanela roile pe ngwanaka and then abuti re ya motseba o be a le mobeke ya go feta o la ke mogadi ba bona o be a le mobeke ya go feta abuti le bolela gore o a tshwenya go tloga khale abuti o na le mantšo a bohloko abuti ko mahlapa and then ke kwele o bolla polelo ye nngwe ya gore ga senke o no bolediša moga tša malomago nkane o senke o no mmolediša mina before mina mina usisilo before bengihlala umama mlabeka kana gore sesilo o ramoga tša malomago mina ukufika kwami ukubuya ekhaya lokubuya kwami njengomama mbeka shonile uyazi naye mina naye indaba zokuthi maybe siyakhulumisana ukuthi or sawubona or njani hawa nibangeni asikezawa sibangile sisiyalwa mina na sesi gape o ka se rosa bolediše motho wa re le ya kwana a batho ba go kwana ba dumedisha ngasi ukuthi yena uyalwa namora kalwi nami mangibona makangangibulisi nami ngiyathuka wena mawubuya la ubuhlala khona uthole yena seka khona ekhaya wambulisa uyabona ukuthi ikinga ifike nawe wayifika ngani asizwane sesi uyabona ngapha sibangaki omunye umuntu nangena lapha uzokuthi lotshana jwale nkane wena o tsena ka gae o krea motho o sa modumediša sengisho lokuthi bathi siyahlangana so o a se ke le no hlakana le dula ka jarateng e teng jwale le hlakane jwale le kgaka imetse le berekiša gate e feng le ya ntlwaneng ya botsholo mari e feng mo le sa kopaneng be bahlala RDP le sihlala endlini ya kagogo di-gate ke tše pedi igate i-1 umnyango bebasebenzisa umnyango wangaphambili so nasebenzisa indlo lengasemuva so go tla jwang gore o kgone go kopana le malome o be o tsebe re malome o a rasa malome o a rogana mara o sanke o kopana le mosadi ya gage umalume uyo umuntu ehlala naye full time ejaridini and then makaphuzile kune-patches vele shona lenzansi le uthini makadakiwe yena bashiya patrol and angeke silale vele okay uyapatrola ne uyathukana agcina naloku uthatha umamkhulu umahosha emuntwini omdala athi bamlande Witbank bamlanda umamkhulu umahosha and umalume akafuni ukukhuziwa like makuthiwa akuhlalwe phansi uyaphakama and then indaba yakhona igcina lokuthi iseki kuyaliwa vele uyangala bese uyahamba akezwa umuntu ekhaya iqiniso akezwa umuntu nkorrie ka mo taba tša malomago ke tsona tšela o dikweleng ngwanenu šomo wa bolela gore malome o jwale o tseba eng ke eng o sa e tsebeng ukhuluma iqiniso umalume makangaphuza uyathukana uthuka wonke umuntu ejardini umama mfutha kamuzi uhlala mthuka everyday makadakiwe umama kho ngimuphi usibongini lo ngakhona ngikuze lo bathi bamlande kuphi lo bathi bamlande Witbank awumahosha okay yeah aphuza ipior spirits uyathukana umalume asilali makangathi uya patrol unesitasi ukuthi uya patrol athuke nabo makhelwane ukuthi amakhelwane baloya so lena le bonnete ba gore go nujwa le ge re ka phone la makhelwane a ka bolela tabe o e bolelang ya gore o hlwa ba hlapa o la ibile o na le mokgwa go ba butša ka baloi banga ikhuluma re gopela le re nyakeleng di-phone number tša baagišane a buti a re fe di-phone number tša moagišane o mo tee wa mo tsebang le lena le re feng di-phone tša moagišane o mo tee wa re motse a ke re go nujwa le ge re ka fa ke bo Ausi Maria abuti a ka tla ra wa ba kwane and then ge re ka fa ke abuti ba ba ka tle ba re aowa abuti o kwane le bona jwale ge re ka founela baagišane ba babedi ba re ba fileng ke bo Ausi Maria le ba re ba fileng ke abuti
and then re kwe gore na bona ba tseba phedišano ya lapa le e le ka tsela ya mohutamang malume a lena le ya morata tala siphila nomalume tala sihlala nomalume so lena le nagana gore ka ntle le gore malume o a nwa dispiriti o nwa majwala o a patrola ga le souba a se anwa madila le gona go dula lena la swara dikgang le ya kwana before kungakaliwa besihlala nomalume nanoma before mna nombeka taki besikhona ukuhlala naye share yonke into naye beka right kumochakele kuphi enzani kumochakele kuphi ukuthi umalume kujike kuphi angazi mina kumalume kujike kuphi bophelo ba ge le be le dula le malume before mosadi a itla le ka moraga gore mosadi atle go bile le phapano ya mohutamang umalume mahlala naye before azohlala nomfazi wakhe bekunomehluko namanje kunomehluko akufani nangesikhathi sihlala nomalume ecaleni so go ya ka lena go ne le tše dingwe tše e leng gore malume o tšhentšhitše a tšhentšha ke mosadi o le rialo asisho njalo mara sithi kunomehluko ngesikhathi umalume ahlala angakahlali nomkakhe namanje re kry-a mo teng alright ba founela moagishane mola re nyaka go no e ruma ga botsana taba ye re kwe ga botse re a le kae hello thobela le gona a wa re gona le tsheditše sealemo ya bana bešo le a dikwa ditaba tša ka baagišaneng ba lena jwale ka ge le le baagišane le phela le batho ba ebile re go dumediša re go amogela semmušo pitšeng tša kgolo go motse community radio ke le ka kapa radio ke tsamaya le professor Moremi ka fa re na le baagišane ba lena mo ba e leng gore ditaba tša bona le dikwele go tloga beke ya go feta le lekgone le le sa dikwa lapa le ke lapa la mohuta mang ka mogole le tsebago ka gona lapa le papa la batsadi ba rena ba sa phela le lapa le le gabotse a wa re phela gabotse sana bothata awa batsadi ba robala a wa ntse re phedisana le bona go le gabotse sena selo mosimane wa re tse rena gore o tšhentšhile kae a mosimane wa ruga o bitša ka baloi a re na le bosesage o ya lanse ba le baloi ba nna nyako lompone ka moe go rata bana ba tshameka ka mogae le se ka mmona o bana ba tšetšeng ka mo bana ba ke ditlwane tsa gage bana ba ke ditloutlwane lena re ke bana kane ke ditloutlwane o tlo wa loya jwale mma gorena a se le be le reng ke ra sentse ke mdirasile arogana no maroga bo se tsa ka mo aro o ga ta o ntsha koloi mo purchasing a bulele radio arogane o ga bo se tsa ka marogo le rela ka mo a re nna le se tsa ga go mogolo ra moloya ano rena re mfetola ke go gola a le ka kwa tsa pinya ga gabo ana le ka kwa tsa pinya rena re mfetola ga gomle ya ga thagathi la ba thagata le zinto le ya mina nihlela emkhukhini bekana bangambeni bayakha bayenza amaforomo mina ngikhamisile emkhukhini ngithola ama-2000 mali batho bami ngwamshimano arugwana akenya le rena na or ka ya babuledi banongurua le rena banompile ngwira a sa mofetole no motlogela o arogana mofetole vele ke a kgomola yena meši a tagila buti ntate ka kapa ntate meredi a tagile mošimane ke minus problem a sa tawa ke motho yo a rase no sepela le ka kanwa yo ke mathata o maraga a se anwa le kgona go dumedišana kapa e ba motho wa khutsoge a se anwa a dumedišana a dumediša mara e khulu a sa anwa netanwa a mathata ya thoma jwale mmagorena a re no re wena mohlomongwe ka metsotswana e mebedi taba ye ya gore mohlomongwe o hlapaolwe ke malome a bana ba a go bitše ka moloi e go swara jwang
na ntshare ga botse wa gore ke tsone mare ke tla reng anlati androga 99 onroga le ka mo ga gabo ka o ka diskempe mohlomongwe ba no tsa tleleng bana ba tswa komeng yona de ke khodinyana tsa go feta ba tswa komeng ke re ga re di sa di se bana ba tswa a re dutse go mnati ka dinako tsona tse ka bo 7 8 re dutse go mnati bana ba ba re shike mollo mo peking ngwana wa ka wa ngwana ka o tla ka o tsela dijo tse dintse ka re ba yena ngwana dijo tse ka di tshaka e go fetsa o ja wa bona batho ba kena ka mo re ke ba ngwathela ba tsela dijo tso ba ngwana la raina o ja nna ke a khosa a ngwana la tse le plate e se le khale ngwana la wish mo le se re ro ba ngwana o le thap dijo tse le ngwathela ba a rawa malumi Thomas o tsere ke tla ke marta bo ka ngwatsa malumi Thomas a re nrealo ya runa a rai mama na la mo la re tsere ke tla ka ba ko ngwana ka re ke re da sa ba rua ka ba re nthuke sa runa ona je le mo fa di papa ka no a ona taba dijo ke tsila mena wow ka mantšwa mangwe mma gore na ka dipolelo tša gago ka moka ga tšona di hlasetša gore malome ge a nwele ke bothata bo golo ga mme re go kwele mmatso a sa na tate ka ka o rao ndima ka motho o lutile go loka o khomola ke ka re teng no matlakala le mo tseleng le le sa tlhopa twa fita tule a ke tsebe Moroka nna ke nagana gore se ke beng ke nyaka go se kwa kapa go se botšiša go mma gore namo ke nagana gore ke kgotsofetse ga ke tsebe gore na Moroka gone le se le gore o nyaka go se botšiša kapa mohlomongwe go se fetiša mma gorena ke ne nneta gore malome ka kapa o boletše le lena kere wena theetša radio o se ka ba kgole okay papa go theetša papa thank you yeah re ya leboga motheletši wa motse community radio wo re boledišanago le yena wo ke moagišane wa lapa le la ga Manganye o gopole gore lapa le la ga Manganye le ke lapa le re bile go lona beke ya go fetsa ka labone e le ge abuti a etla tepela e tša ka mantšo ao a hwetšago ebile le gore yena a tšwe ka fale o dula le mosadi ya gagwe ba tlile le mosadi ya gagwe mo e leng gore go ile go ba bohlokwa kudu gore re kwešiše gore dikgaitšedi tša gagwe tše a di latofatšago ka go mo dira ditiro tše jwalo ba swanetše ba feleletše le bona ba e ba gona ba tle ba te phetolele ka mogore go tshepiše ka gona ba gona mo ba tlogološi ba ra wa malome banna o nwa spiritšhe ga anole spiritšhe ga a swarege malome ge a nwele madila o ne mantšo wa hlapaola malome wa patrola ka mogae ka mo ga re robale moagišane šo o a dihlatsetša ausi Maria nke o batamele o nkemele mo magareng ga Moroka le motlogolo mo o phetše gabotse o kae ngwanešo re gona kgaetšedi ya go šomane o releletše beke ya go feta wena ebile o kaone o bo motheleditše o ekwa dipolelo ka moka ga tšona tše a di boletše go fa moagišane o fetša go tlaleletša polelo tše di bolelago ke bana mo gore ka nnete abuti ke motho a tshwenyago jwale abuti yena o re ke lena le motshwenyang yebo ma ninjani saphila njani bengisacela ukukhuluma umuntu olalela lelihlelo everyday iredwa ngiyicini yeah ikhala 24/7 yami radio ikhala umuthi ithe maka makuphuma bokuqala makuzongena yena athi uhloka yini ngize ngavusa ubaba wakwami ngathi uyamuzwa lo muntu okhuluma athi ubani ngathi ubhuti wami athi unamanga ngathi ubhuti wami ngaqela i-airtime ebantwaneni ngathi ngicela nifonele ekhaya bavulele bafaka ama headset balalele i-radio bangezwa ngami njengoba bomtshela ukuthi kana ihlelo la ngolosibili nangolosini akusihlelo le labo hloka yini
njengoba zoba zozikhuluma yeah ngisacela ukukhuluma amaqiniso ngathi ngiyafa namhlanje khuluma tatwethu angazi ukuthi ngaqala ekucaleni until ekugcineni sikunikeza isitulo ngirayibha usho sho sondela kancane umicrophone lo lempile akusiya manje yakudala uma saphila from 2016 angithuka nginganandaba naye angithuka njengoba asho athi yana mina ngimthukile size sahamba ama court sibuye court nge26 ngenxa yestand uyangithuka umfowethu ande abuye futhi makacakekile abuye kimi ande uthuka umuntu osedeni ongamfonela ongakhulumi naye ongathini naye abuya makabuya azithole acakekile abuya azoguca ngedola azongitshela ngomkakhe ukuthi uthi angithi ngibuye nginganandaba nalokho bengisebenzele emaplazini wathatha impahla zami se-RDP wazilahlela ngaphandle athi RDP uma umphe yona ngase ngiyabuza ngathi ngoba nami yami ID khona lapho ke azange ngibe nomona ngaphuma ngayindlini kama washaya abantwana bami wamdabulela impahla zesikolo ngase ngiyaphuma ngayohlala kamntana sisi wami agijimisa umabhule ngiqelemba amgijimisa ngiqelemba abaleka umntwana aphethe umntwana kumele esikolweni manje yakhona abaleka umntwana yakasisi wami 5 umntwana bokumela asuke 5 ayiramnikane ngeenyawo bengasiswa uThomas ucela kwakho ukurenew RDP uThomas bengithutha amanzi ngebhakede ngithwele umntwana ngithuthela abantu abasebenzayo asibiza ngezinja makabuya uThomas emsebenzini aholile umama akathi ngicela ngithengele cold drink athi awubona ukuthi ngiyakha imali yakho yomholo uyisaphi uThomas wathi kuma aphila athi uma bamrebhila sesemncane athi uma urebjo babami asesomncane ngazibuza ukuthi bekakuphi yana makathi uma ureji aza akhuzwa umntwana omncane athi uthuka ugogo akusiyimpi yamanje babukapapa lento le into yakudala into yakudala maka ngaphuza ibi A1 uzahamba kahle nethi nakazobamba ikhona uyathetherega naka ngaphuza spirit yasuka last year June uzila khala inyembezi kimi bengitha ngimvulele ubhuti wami wafona osejobe kwathi mvulele bayangitshela ekhaya ukuthi uthini mvulele umuzwe ngathi ngimvulele bathi mvulele abantwana bambakhala bathi vulela umalume Thomas ngamvulela ngahlala ngaphandle angitshela ukuthi uma usenext door uma bayamsebenzisa enext door uma akashonanga uma uyisixuxwana enext door athi bekahleli noma sithanda ukubasa ekhaya senze ilapha siyabasa mabangena endlini uyayaza yena uhlala lapha yana emlilweni masusele inkunye kusala amalahle uhlala lapha athi ubona uma amkhomba ngesandla athi amkhombe next door la aphila khona yena uThomas next door lapho athuma ulapho azangifuna ukwazi ukuthi ngithi ngathi angithi la uphila khona manje yini into esoyenza athi ngicela ningicolele konke lokho engikwenzile ngicela ningicolele ngasitsho ukuthi yana njengoba colisa so mhlawumbe uzobuya abe right ubuyile maybe a week azangathathe nenyanga wajika wathi makajika uThomas akusidala futhi wabuya futhi manje after Good Friday walwa nomfazi ahleli khabo umfazi walwa nomfazi weza kimi wathi nakeza kimi athi siyalwa nomfazi ngathi nibangani wangithola ngimila zange ngimnikeze isitulo wangithola ngimile ngithi ngiwashizile athi yena bayampaka umfazi wakhe lilo mntana wakhe wentombazana ugogo wakhe nomalumakhe ngathi inkinga yini
wathi yena ya bathuma ufaloya ngathi mina uma ungena phi endabeni zenu na yabona ngathi nina manilwa nine right yokufaka uma endabeni zenu wathi ya futhi ngifuna ukuthi le ntombazana mayiza lapha ekhaya uyixoshe noma uyishaye ngathi no angixoshi angiyishaye angene endabeni zenu kodwa into engizoyenza ngizomxosha ke manje ngoba uza emzini womuntu oloyayo yabona okay inkinga lapha yikho ayingizithulela wabuya 2018 weza ngemoto bekathanda ukuza adakiwe afika avula iminyango akhalisa imoto irasi memeze egedini labantu akhumula iskipa angena afika avurvaya ngizithulele weza 2018 umntana mbeka nomntwana sesena 4 months abagijimisa endleleni abakhiphe ejardini ngezwe ngefoni ngibuka uyothenga igezi bathi buya abantwana bayafa bagcwele umgwaqo abantu bamile kuma skirmir babhekane no Thomas ukuthi wenzani ngathi nangiza ngibambi khona sola sister asanke ngimkhulumisa azange ngimkhulumisa uThomas uyinkinga kakhulu uThomas khona manje njengoba sizoze siye court masizoye court so ngi26 uThomas mina bengiseveza inyawo ngithatha umntana lo mntana sisiwambe kangivakashele ngimise ekhaya ngithi hayi ngoba Monday bahamba ngithi hamba uye ugogo Bongile akhona ukukupeyita mina mangifika mangibambi khona ngithola usisi wami uhleli ekhoneni next door ngithi hey wena uthanda emzini mara yazi uyaphuma ngithi hayi azange ngithi ngilandele uyangilandela uthi angichazela yabona angifuni ukumlalela ngiyathula nangifika endlini ngihlala phansi uyachaza makaceda ukuchaza lapho ngene kuye ngoba naye ukhe waba necomplaint ngosisi wami ngahlala naye phansi yena wezwa ngitshela usisi wami ukuthi umenza 1 2 3 ngahlala naye phansi wangizwisisa ngamkhuza kwazwisiseka yena namhlanje mangikhuza yena uyathukana ngoba thina sihlule ukuthenga amasamende mina ngihlala emarubhini and umfazi wakhe anothuthe ukuthi ngimfuna uThomas uchintsha abafazi abaningi lapha ekhaya amantombazana uThomas bekahlala nomfelokazi and uyamazi nalomfazi wakhe uThomas uhlala nabantu abadala uThomas mawumkhuza akazwisisi uThomas une record siphethe ama video wakhe ukuthi wenzani uThomas siphethe namalona wakhe ukuthi makathuka abantu abiza ngabantu ngobuloyi mapele le swearing di video kapa di voice clip phetha ma voice clip nama video ke khopela gore o fe o phone nke a re lokishetse ona ka mola re tlonya ka kwa mo re momoye re khopela le re lokishetse ngona no phetha re tshwarabulishana le moagishana ke nagana gore ge re tlabe re lokisha gore re kgone go kwa mahlatse a ba neng le ona re tla re ya go abuti re tseba gore re ya ka direction ya mohutamang ka tsela efe as long as ba sa lokisha di-clip mola go be gone le o mongwe wa baagišane ba e leng gore o gona o nyaka go re beya mokganyaphatleng ka se sengwenyana ke nagana re go bohlokwa kudu gore re tla re mo fe sebaka le yena nke alright mohlomongwe ke network e no tshone le mzama mo lokishane di-clip tšo magašong as long as ba sa zama moagišane ka mo ba sa lokisha di-clip o ka no tšwele pele ya qhubeka sese okay ngathi ngifike ekhaya nangimbiza ngimkokotela ayuphume kahle hlasa leso fene dining room yakhe ngacela abantwana bathi bona bangeni ngale ende vele zangibange ngathi ngicela siphume sohlala lapha ephatchisini endlini kama waphuma ngathi ngicela sihlale phansi ende ngicela kungabi nomsindo ngikhona ukwazi ukuthi nilwelana ngendaba yamacembe amacanda angeke ngithi ngimela usisi wami angeke ngithi ngimela yena uThomas no angimela uThomas angimela usisi wami angithi bengekho njengoba asho athi mina ngize ngazi ukuthi kwenzakalani
uthi yena ngize ngazi ukuthi kwenzakalani but yena ufike walwa mangikhuluma naye ngize ngena phakathi ngithi namhlanje ngcono ushaye mina uyekele lo mama wabantu namhlanje shaya mina amkhomba ngeminwe athi ngizokushaya lento yondile ngizokushaya ufuna ukuthi nekusasa bese bazongibophisa ngathi ngiyamtshela mina ngathi na Thomas wrong namhlanje shaya mina yabona le intambo ezi3 unamanga Thomas ngimtshele kahle ngathi thatha intambo uyozanga njengoba uthena usuka khabo mfazi uthize wena ufuna ukuzibulala ngathi mina ungazibulala impilo yakhe iseseyiningi vuka uzithintithe impilo yakhe iseseyiningi vuka uzithintithe bamphakela few days inyana wabe sekabuyela kumfazi ngabuyela ngabatshela mina abantwana ngathi ningasamphakela unemali yokuthenga ibhiyu unemali yokuthenga ispirit unemali yokuthela ipetrol akana mali yokuthenga ukudla makaceda lapho uthi yaye nasogola ngathi akekho ekhaya ubulalwa indlala ngathi akekho ekhaya kodwa akathenga impupha akathenga ishiwo uyithenga emzini tshwara gona ka mokgo ga etse diaka tshwara gona ka mokgo we ke na le o mongwe wa baagishane mo mogaleng fa Thobela le gona wa rra ke tšea ka se ke ya go dumediša le go amogela lenane go la pitšentše kgolo go motse community radio ke le ka Kapa ke tsamaya le Professor Moremi fa le re ne le baagišane ba lena ba ileng gore re leka go ba thusha tabeng ya bona ya go sekwane le tše dingwe ka baka la gore go sekwane ga bana ba motho e se ntwe e botse ke ka baka le re rego nke re kweng baagišane ba bona gore bona ba tseba eng mabapi le bophelo bo bophelwago ka molapeng le la ga Manganye jwale re le leboga ge le kgonne go tšwelela mongaka ebile le duma gore mohlomongwe le ka refa se le se tsebago family ya ga Manganye le tseba ile family ya mohutamang ke melele gore e re godisitse re phela le bona ka mena ba re hloka se sengwe ba re thusa ka sona jwale go sekwane ga bona a ke re mohlomongwe tše abuti Thomas a di bolelago ka bana ba gabo le batlogolo le tše bana ba gabo ba di bolelago ka Thomas ke eng e o e tsebang ke eng e o sa e tsebeng wa se ke ile nka dithuke fela ke se kwa se bolela ko gore ka mo lapeng ba fela ba ba la go mataisa a re bana ba ba mo tsara ga botana ke tsele gore nkantse o fela a bolela ka sona re ba mataisa ene yena o no duma o ka re a ka tla tepela ka fao mara gore a ka na se tepela ka gobane o a bile le botlo ka bua gale a go nora ka ba tšanalo ntle le gore Thomas o hlo a bolela so le wena jwale ka moagišane ke eng tše o hlogo o di bona o hlogo o di ikwa ka tsebetša gago le mahlo a gago nna gantsi se ke se bonang ke gantsi ke no mmona e le ba motho e leng gore o no phega patile motho mo lo mongwe a mbolesang o no fetša a magare motša a re thoma re motša re lebaka ke eng a fela a re no bo gaikedi ba ka ba ntshwara ga botana warra bophelo ba Thomas ge a nwele le ge a se a nwa bo a swana wa botswana phapano ke eng kore ge a nwele o no tsamaya a thoma dintwa mo ka moka a nolwa le batho mara gae ka sa nwa o no ba motho wa botsana phela le batho ga botsana wow tabeng ya go tsame a elwa le batho a thoma dintwa ka molomo wa gagwe go ne le letšatši le o ileng wa mokwa a šupa o mongwe wa ka gae goba o mongwe wa baagišane a ba latofatša ka lentšu la boloi a tsanga ka mokwa fao jwale ge a tsoša dintwa o tsoša dintwa gohle mo ge a nwele a di tsoša ka polelo ye e reng eng e le ge a baka eng a ke ge e le goreng o etlaelwa le batho ba e le goreng ba kwana le bona go gaikedi ya ka fao a re le kwana le batho ba gore boletle le lwešane wow ka mantšwa mang ge ke go kwa gabotse abuti Thomas ge a nwele o tsoša dintwa o lwa le motho mongwe le o mongwe wa kwanang le dikgaitšedi tša gagwe o rialo wow prof ke na le gabotse okay ke a leboga prof re ga ne potšišo ye e leng gore a ka e fetisa wa rra re ya go leboga re leboga nako ya lena Moroka
nke ke dipotiše ka mo go wena ka mowe, and then go tloga mowe mohlho mongwe re tle re bone gore na ke polelo e feng e leng gore family ye e hloka go ekwa gore ba kgone go tseba gore ba swanetse ba phedišane jwang jwale ka bana ba motho mohlho mongwe go tloga gone jwale Thobela. a ke go leboge malome ka kapo. Nna ke nyakwa mo go Abuti Thomas. Abuti Thomas ge le tla mo lenane go le hloka gore re le thushe ka eng le bana ba ba ka mo gae. Nna ntho ke hlokang gore ke be ke tlemo. Ke hloka thuso mabapi le bana ba gae. A botsa tseno ba go shota a o sa ka o mona. Yeah. A botsa go ya ka nna. Be swantse le yena a tle a tarabela a te polelele. O shishi. Go ya ka nna ipotse go tla ba le gona. Yeah. So nna ntho ke nyaka go bana ba gae. Go lo baka. Ke te. A re hlomphane. Ne? And rebe le ntho ya gore as long as motho a ka ba le monagano gore selo sa motho o tlo skria ka matla o tlo palelwa motho a tepoje se se leng gona motho a itiretseng sona o itiretse ka matsogo a gagwe sa lwe le yena o mmadisho mmotse tso mmotsantšona because I remember the last time ka ke le ka re if le nyako rekisha stand sele le rekisha stand le dipampiri tša lena mara ntlo ka yona ke aka a se a stand sele a re kwane moganyane a re moganyana Abuti o nyaka hlomphano ke nyaka hlomphano ye nngwe gape and then ke nyaka gore ba tsebe gore a ke le molagae a ke me ka ile mola ke re ke gae o duma gore ba tsebe gore o ngwana bo bona. Yeah. And then dintwa tse leng gona even le yena makhilwane o a bona go mosipa a ba tlogele no wa titlina a bolele nnete la mathomo se siaka a ke la bolela a re Thomas tswa ka mo o a usukwe ne okay right a re ke tswa a usukwe bothata ke a uso a loka tswa go a usukwe so ke je go tsona go a usukwe shetse ke te phelela ka mo ke phelang gona a thoma ka bona yena shetse o tsene ka kwa go a usula ke di chomi ba phela ka moka ba bolela ka moka ditare gore ntong le ngwe ya mola gae a usula wa itsela wa tseba go njwale malume ke nyakang a ke nyake letle mo lenanegong go sasa ge le fihla gae go thome dintwa tše dingwe ke nyaka lena re ikwele bo malume ka kapa o ile le yona ra kwa baagelwane ra kwa re ba reng go njwale ke nyaka go tseba gore wena o rata ga go ka diragala eng le bana ba genu ka gare ga lapa le le dulang ka gore se re swanetseng go se tseba ke bana ba genu ge ba se ne tšhelete gore ba ka tswa ditene a ba nayo gore gore o sa tlo o dula le bona ka mo gae so o tšere magato a mabotse o tlile fa ke nyaka go tseba gore go tloga mo wele ka ge o tlile mo ese o le malume le bona ba re ba go rata o rata ge go ka diragala eng ka mola gae o boletše ka hlomphano wa bolela ka gore ba tsebe gore ngwana ka gae ye nngwe e ka ba eng a o sa ka visinyao a ska tloa go ntse ngwana a tlo nroga mola gae ke ntong wa bile ewe e ke sa rateng thata gore o kgone tloa go visinyao a tla nroge mola gae a be a rogela mosadi aka a bolele de o ya nyaka go bolela nna ka gona ke tlabe ko nyaka protection of the because of what ke lapile itlhapa tša gage so that is why ke lapile go nyaka protection order because ke lapile gore wa ke yena so ke nyaka gore a tloga motseng wa gage a e tla tloeta kwa gae a ska tla ka ditlhapa wa ngoshisha a ska tla ka ditlhapa a no tla ga botse a re sa se bona a se riang gore o tlile go se siaga o rutlile kae a re sa se riang and a tlogele go beela mosadi wa ka number 1 gore mola gae swantsa tla ka kae a dule matšatša makae o tla ntlong yaka a tle ntlong ele a bona ka koo so le yena ntwewe go yena I think madulang gona a ba mmela matšatši ra dule ka kae madulang gona so le nna a ska mpeela matšatši mosading wa ka mpotse gore mosadi ya ka swantsa dule how many days ko lapeng ko ntlong e leng yaka then mo ke ya nagana nto e tlo ba right e tlo ba 100% even if a eta jareteng if mosadi ya ka sa mmolediše a mo tlogele le yena ene le yena a ska mogotla a ska fihla moroga a ska fihla mohlaba ka mantši wa go shiša so ntwe wa ka ria eo nna le yena I think o tla ba le peace and even though ke understand gore bana bešone ke bana bešo ke tšere matsapa ka gore ke bona ntwa tše leng mola di ka se fele ka tša matsapa ke kry-e stand ka morago ke busy ka sona go ka morago
cause ke bona re bona peace ka sebe gona is better na ke tšwe so nto ke tlo gopela mo go yena a ba fone hlompha ke be ke fetse ka kompra mo ke leng ba ska lwa le nna ba ska nroga a ba bona mosadi ya ka ba ska moroga go fihlela ke fetse ka kompra mo ke riang gona ke a go leboga ene ke tla ra ke feditse ka topa marathanaka ka sepela ka kela mo ke dulang gona ka ba shela mola ke go lebogile go yewe ye nngwe gape ya no ka no ba tsona tseo all right ke a leboga ya ke tlo go fa chance mama bana ba genu ba lla ka taba spirit wa senwa bisham se dia ka sho tla le botsa a re nna ka ska fetola bisham se dia ka sho ke gopela ngogele mo ganyane mama nna ke tseba bia ke tsebe spirit ke tsebe yona spiritual na 247 spirit ke tseba bia fela okay wena go yala ka mogho tsebang mogala ba ga go ga nwele mama ke motho wa go rogana ke motho wa go hlompha ke motho wa go nonwa a teroballa o tseba ile motho wa mokutama nna ke tseba ga nwele le motho a nothe wa lang a bolela wa tseba mama go ka bolela maka e tlo ba bothata cause motho ga nwele jwala o bona ke batho ene e tlo ba o ka re wena o defenda mogala wa gago ene e tlo ba taba ya gore tšatši le lengwe o tlo ba le probleme wa hloka gore ba batle ba go thushe godimo ga taba ya jwala re nya gore if go ne le probleme godimo ga taba ya jwala re lokiše e sa le gonu jwale so re duma gore o bolele nnete ka lebaka la re mogala ba ga go tlile mo o tlo nyaka nnete not gore o mongatla defend o mongwe re nyaka nnete re nyaka kago gore ka gare ga lapa le go agege o sa le gona mo Moroka ke lemoše sese gore mo re mmereko wa rena go thuša batho ba e leng gore ba nyaka thušo ka nnete ga o gapeletše ke selo go protecta Thomas the reason why ke bola so ke Moroka banna baki ba tswa go theetša di-video tšela le di-clip tšela ka kua ntle ga se tše di ka bapalwang mo moyeng go ra gore ga di gabotse re a kwana kore ke nyaka gore re kwešišaneng di-clip tšela ga se tše di ka bapalwang mo moyeng ka baka la gore go ka checka molaetša mowe WhatsApp ge ba responda gore tše ga se tša go bapalwa moyeng go ra re ga di gabotse ande ke sure gore ga go ne ka mokgo baagišane ba ka bonang ntho e leng gore mosadi o ga e bone that is why ke dumelana le wena ge ore motho ga a nwele jwala mohlho mongwe ditiro tše dingwe tša gage tše di sa amogelegeng di bona ke batho so ga re go kgethele gore o re botše goreng mara re kgopela gore o re botše nto e leng gore monno wa dire ka gare ge e ka ba o a di dira o gapeletšega go mošireletša go ra gore le wena o sa tlhoka thušo ya gore Thomas a tsebe gore ge a nwele jwala mosadi ga a rasetšwe mosadi ga a emelwe ka maoto wa e bona so potšišo Moses e botšišitše gore remember ke sa bušeletša gape baagišane ba ile ba babedi ba boletše ntho e tee ye e swanang family ye e boletše ntho e tee ye e swanang le ya baagišane bale and then go tla jwang gore sesi a se ka tseba dilo tše e leng gore batho ba mo motseng ba di tseba ka monna gage ga a kwele madila na and uyamfonela makatakiwa yenze zona lezo uyafona la ngaphandle mfonela ya re sa le mola go sesi ke tlo go fa chance malome mama a gone gore ba ka re swarela ngwana o mowe o kwagala kudu mo microphone mo re lokišetšeng ngwana we mowe ya ke na makoti mogala bo wa gago o nwa spirit a no spirit o na le bohlatse bo ke na le bohlatse okay mogala bo wa gago ge a nwele o hlompha batho goba o roga batho nna ke tseba ga a nwele ke sa tsebeng ga a roga ba bang mara nna ga a nwele ga a ne le nna wa nhlompa ke sa tsebeng ga a ne le ba bang okay wena o ema le gore a o ne bothata gore a ka nwa solang ka phela le wena o ra ite ga enwa ka mogwanong ka gona
ga ena e am ka mogwana ka gona cause a kere nka se mokgethele gore o se ka no wena o right jwale ka ge mogala wa gago a enwa ka mogwanwang like maitshwaro wa gage a go kgahla jwale ka mosadi wa gage o right a any problem godimo ga taba eo e no ba e goba aowa yona a se e tshwenyang nna ke na problem okay re a leboga okay bana ba bo mogala ba ga go shiba o ne le bothata le bona kae awa bona ke ne bothata le bona mara ngwana wa gone gore a ka shifta mowe nke le re thusheng yena a tlogeng mo di-microphone and then bothata ko gore ba šomiša di-microphone tše go bolela ka tšona ene ngwanola sound ya gage ga e ga botse mo tsebeng tša batheeletše a ka notla a le mo magorena shiba bona bo mogadi wago o na le problem le bona ba nna ke na problem le bona kana cause ba mpolediše le nna ke ba bolediše why o sa ba bolediše a ba mpolediše bona from start bona ba mpolediše ne ba sa mpolediše nka se ba bolediše a kera ke tsebe sebaka se ne ba mpakishang sona okay le bakile eng e rileng gore le seke la boledišana a raba kwa selo se nna ke a sang ke baka a sa bona ampotsa a sang ka mfihlela a re ka mo se le dutšeng ka mo laga le titia ka la tsenetša nao tsamaya le tsweng le ga le motloro seta ge sella o tlo kogala sa lena ka mo le tsenetša nako a lena tlotlhe laga le kwa le ku ka re ke mmotsa ka ra a sa o re sorry ke agile ka mo a gone mo ke tlo yang gona okay so ke ntse ba a sang ke baka le bona a sang ke la selo le bona a ke tsebe eng ya bona e wala ke na mpotsa a usa gage o a business ya yena ke na mputšeng ga re tswa ka 26 a re magistrate o re ke tsene ka mola ga gabo 2 days 3 days is enough ke ska tla ka mola gabo ka gomola tseng ke mfetola gomola ka re tu a go nte ke fetotšeng ka re o kole mentse a re ke magistrate go budi a mpudi tšentšo ka re ke ya go magistrate buse ka gomola ka a nte ke fetotšeng ka re yena o tswa ka kwa court na be ke sona ka court a mpotsa sa mpotšang sona jwa dadi so ke re awa go ka mgo bona ba boletseng ka gone ene ke nte ke ne go gopele butšhantho e wana gore a o se a re a buta gage o pala ko go reka bupi o pala ko go reka sešebo ka lapeng o rekela motseng ke nte ke ne go butšara o rekela motseng kae motseng ma rekelang gona ya o tlo di araba nna ke nyako tseba mo ke sa le mo godimo ga gago a ke re ba o ne bothata le bona le ja pitša tše kae ka molagae ke dula gae bana ba dula ga ge o tlile le ja pitša tše kae ka molagae a re tlile ne ke dula ka mo ke dulang ka gona bona ba dula ka mo ba dulang ka gona a re ape pitše one le ja pitša tše pedi bophelo ba ka mo bogadi ba gago go ya le ka mokgoboleng ka gona ya mogala ba gago ke kwele ra o ne problem le yona ka mogwano wa mara ba agelwane a ba ithabele bana ba gabo a ba ithabele wena es o le mosadi ya gaga o ne bothata le seo bophelo ba ka mo bogadi ba gago wena go yela ka mokgwa bo bonang wa bothabela go ba ga bo a bo kgahle nna bo nkgahle o bona o ka re ka lokiša kae ka baka sa gore be ke gopela kwano go kwanwe ebe bana ba nkwana ebe ntwe e ba tswa re malume ke malume sesi ke sesi mangwane ke mangwane le ke ntebe ke gopela re go be le kwano go ska khotla go sa kwana go feta tseleng go tsana tseleng o mo a fete wa ka morago o mo a fete wa ka pele a se le thabole le go lwena be ke gopela re go be kwano bana ba nkwana ba kwane ke dumellana le wena kwano ga e gona ke kwano ga e gona seba kwa ke makoti seba kwa gore kwane sa ba gona ke taba gore ba re a jwe mo a ba kang gona a ya ba ke 5 mo kene mo la ga se ga gabo okay taba ya gore mogala bo a jwe o e kreile ile gona go ba e thomile go ba gona ge wena o fetša go fihla bogadi nna ke kreile ke thomile ge ke fihla bogadi ke gona go thomo go liwa go sa be le kwane fela as from 2019 o e kreile go ba o fihlile ya thoma wena go fetša go fihla nna ke fihlile ka hwetša aka e kree ke kreile ge ke fihla ke gona ke e hwetša nto ke tsebe thoma from mathomo thomile jwang wa tsare moroka o nyaka go tseba goreng go fihleng ga gago ebe e le gona ntwe o goba ebile gona wena ntse go phedišana le bona na nna ke ntse ge ke phedišana le bona ke sa tseme ge be ke se gona nna ke hwetše ge ke phedišana le bona okay wena o rile go fihla go thoma ntwa okay ka morago ga gore go thome ntwa wena o ile wa dira eng jwale ka ge o le makoti ke magato a mafe a o ileng wa tšea jwale ka makoti
nna senge ke ja magato kose ke mmoditse kare ga dulang fase le boleshane kose le bana ba motho le kwaneng go lwa ka lapeng a se monto e lokileng dulang fase le kwaneng ke ntebe ke gopela gona ke motse kere go a liwa mpate ga go liwa ka mogolo ga le ka wila fase la kwana ke mmele go ritaba ka moka di tlo loka ga bone nte ile gore tlo shesherekana le dulele go le nyakeng bophelo mo le tlo phirishana gona le pheleng le bana ba motho ke ntebe ke gopela nna ke mmotsa mara o ile wa dula fase wa nagana gore o ile wa nonyaka gore why batho ba ba sampolediše ke mmotsitšite ka re wa ba sampolediše cause ke tsene ka mojarateng wa ka se go botse ye ke ya gore why ba sa go bolediše o se ka tsentšha mogala wa gago lapa la bogadi le aga ke Makoti banna ba bantši ba sepetse ba ya magweng ba se boe mengwaga e mentši mo Makoti ke bona ba šetšeng ka gare ga lapa ba šadile ba aga metsi eo ge monna gago a go bolediša ba ba sa go bolediše why o sa ba late wa ba butšhare o mogadi bo why le sampolediše go ilo a go ba le methilo mo a bute o mongwe a bolela re wa o sa ba bolediša ka raoa ge ke ba bolediša ge ke ba dumediša ke di dumelang ba nkgomolela so jale ke fela matle ke dumediša motho a go kgomolela le nna ke no re gore le nna ke mogomolela kotse le nna wa nkgomolela okay le go la a go swane le meeting a mehleng re swere meeting wa nako le ba ka eng a re tsebe nto re ba ka okay gora ra lelwa kere gora re le ya go thoma go boledišana kere a kere le ka seno khomolelana le sa tsebe nto le ba ka so gore a pele ba ba golwa kere so a le tlo no khomolelana le go se nento le ba ka so gora re Makoti o santse o ba bolediša kere ba go dira selo a wa bona ba ntira selo gora gore mo wena bo Makoti o ba geno ba bonang gore ba ne bothata ba bo mogala wa gago wena ba bolediša ke re ba go dira selo o ka se khomolele motho a se ya go dira selo se se o bolela nnete ala mo dira selo why le sa mmolediše awa like angazi ukuthi maybe ngizoyibeka kahle or ngizoyibeka wrong usisi lo uye umuntu ozayo ekhaya uye kose ukuthi maybe masivela or something kube uye umuntu osibulisayo sikhona ukubona ukuthi usisi lo yena umuntu omo right so mina vela angeze mlomo wakhe ngwazi okay mama Makoti shule ore a le boledišana go nento o bolela nnete mina ngiyamkhulumisa njengoba bese khona ngamkhulumisa and kokuqala ngamkhulumisa ngiyihlubulo zama ngamkhulumisa bekanakekelwa yimi angekho indoda yakhe ezile lapha ekhaya nakhona makezile bekangezanga lokho ukuthi mhlawumbe uthize hamba uyokubheka ukuthi benzani yena ngeke eze azogezela uma uzothenga yakhe imbuzi azigezise nabangani bakhe akagezanga umntana sekhaya agezela uma akamgezelanga and then asibambe lapha abu Thomas why usuwahlapa lesiswi la mama wa gago lebaka la gore ke sa tlapa be ke le matogong and then ke le matogong ke supervisor re tre o ne le ya day shift ne le wa night shift o offer you one be le shift ya ka a re lokišeng taba ye abu Thomas ge re lokiša taba ke dumela dinnete mama una ilokanje iqiniso lokuthi ubhuti ulokanje uThomas uyasiphuza ilokanje spirit neshwa and ngine 100% ukuthi uyasiphuza ngoba maka lokhu njile bekadathi unento la ehamba la athanda ukuthenga ispirit athuma abantwana abancane ukuthi bomthengela abantwana abalamantombazana ukuthi bomthengela ispirit athi ufuna kulokhu njalo lento izijwayela maka ngana biyo phuza ispirit and aphuza ibhodlele li1 iyasuka ngize ngikwatele nangusisi ngingasamkhulumisi benza ideal bano Thomas lo sisi lo beka preg lo mntwana lo mncane walala ne boyfriend endlini ekhaya muphilo ilo walala ne boyfriend ekhaya mele ngiphume mina ekhaya waphuma gijima gqoka istofu sekuliwa bashayana
ahleli phezu kwekhabethe abukele bavula umnyango kancane wase-RDP wangichazela yonke into uThomas ngathi ngayibuya ngayohlala naye intombazane yathi why ungihleba nabantwana bakini intombazana bashayana lo mntana abantu aphuma balekeza kusisi wami ngale agcoka istofa sele ngamabele sesi ba bolela nnete gore wena bo kitima go feta kwa 7 o itswa ka stofa nka sire mohlola mohute ke dula malapeng a matke sa dule gae ke bohlola bo nka se re ba le monna ka mo lore mo ke leng gona ke bogadi and monna ka gona enta mohute ibila e kgonagale tsale kana go itswa ka tubane ka stofi ba be go sele bang gane azanke ke itswa selo azanke nta mohute ri agala ye e ka ba ile bohlola ka se ke dula malapeng a batho monna o gone ke ne lena 247 go atla monna ka ntle atla ka re ba lena ka mo lapeng a e kgonagale ibile wena le abu Thomas belilwa ne re salwe wa ibe gone mashata azanke go ba le mashata ka jarateng o ra re uno ithoma se suta be e ka awa wa ithomela azanke sesi iqiniso le ndaba u se sayikhuluma la mina bengakabuye ekhaya usali wayikwa mara ngingayizwa sikoqala ngizwa wayikwa kama ngayizwa ngomamkhulu hayi ngalo umntwana ngengezwa ngumntwana umntwana muke wasitshela thi usisi lo bake bamugijimise ubhuto omunye bekeze nalo sisi nomntana mamncane wami ngor buche nete sisi and then makathi akamhlukumezi futhi ungizwisa ubhlungu sisi ungizwisa ubhlungu kakhulu ngumfazi ukhe bamshaya plek ubuye ejele umntana sekhaya ubhelelwe yimi nobhuti wami bamba lapho sesi uri wena asinke wabethwa ubulela nnete iyayibulela no yena yula ntile a go tia a le sober or ba nwele na nwele o ba nwele e buela morago gore ga nwele o no te thobalela o ndwale o go bethila nwele le be le bakile eng ka gore wena o bole pregnant yena o be a nwele na ke tsi wora botse bothata be ile ngano o itsamaile a boa then a fetsa mo go bantwa e lokile a ke re wena o rile o right o monyaka a nwele jale nkane ga go betha o kitimela diflageng ka re ke ka mogo monyaka ngale ka gona ba balla ba re re nyaka go lokisa bophelo ba abuti ya rena ba re ga nwele wa tshwenya wena o re ga nwele nna ke monyaka le jwa mara ga fetsa go nwa go isha diatla o bitsa maphodisa wa biletsang ka gore ke ka mogo monyaka ngale ka gona a ka nna ke kgombe ke motlwaetse ka gona be ke sa ankishe diatla jalo o mmaka ditso ntle le wena gore ga nwele o nkishe ka be ke phela ke nne le yena ga nwele a sa nkishe diatla jalo o la mmaka tsa gore o nkishe tsang diatla ka bana ke no phela ke le mtere ke motlaetse ka bona gore lebaka gore a ye kwa ba mo solve and then ge ba moswara wena wa boela ga geno go ba wa shala ka mogagabo ke ile gae okay makoti ga re botse nnete o ga nnela mathomo a ra senke ka betho mara makoti a wa gore monna ga go tlile mo nyaka thusho because mogalabo o re ke nyaka kwano ene mo goneng kwano santse go be le nnete so ge go swantse go tswe nnete wena wa gana tse dingwa di dileya le lwele o nkole re kirileng le lwele le khopishane le baka eng re le thushe ka eng ge ba ba re go thushege abuti Thomas le yena a re leng kgallemba o lokisha lapa la gabo mmogo le gore wena o tlo kgone go dula ga botse ka gae mara ge wena o shireletša tše dingwe a go no re lapa le ka loka go ba ke bolela maaka abuti Thomas ke bolela nnete because o tlile mo mogala bo tlile mo o nyaka thusho o nyaka go kwana le bana ba gabo o nyaka go dira peace ya gore wena o kgone go tsena ga botse ka gae mara ge e le wena o thibelang tše dintša dilo no gore re santse re lokise taba ya gore ba ba kwane abuti Thomas o raita eno ene jwala ga ile ra bo mswara ga botse cause batho ba ke o re ke malome yage ene malome ga nwele a ebe malome o la ba monyakang so ge wena o dumella malome a eno gore re still re sa wela ka ra problem ye re lokisha bophelo ba gago makoti ba bana ba gago ene batho ba abane molato le wena o ba go le re ba reng abane bothata le wena batho ba
ntwa tse di ka se fele solang ka letšea tše ding ditaba le di bušetša morago. Nna ke bolela se e leng gore ke a se tseba se ke sa se tsebe nka se se bolele le be le bakileng gape ke nagana ra Abu Thomas a ba ju monagano mo e leng gore a ka no tswa ga boano go rothotha ka mo le mo mmeleng go le bakile eng se ba kwa ibile taba ba tšwetše ka ntle a ile go foletsoko ma ba ile gona ga o bua kwa tsoga ntwa ke ntwe mphušitše gore ke moswariši le bakile eng re bakile gore o tsamaile a ya go motho ko ra ke tlhalosa taba ga botse gore le ena a dikwele o beane maratwana ka ntle ga re ga bua go mo go motho wa gage a bua a nnamela bogodimo that is why ke motse ke bala go tsamaile o ile mo o bile ka mawana bosigo a kokota ga kokota ke a mmulela ga ke fetse o mmulela o tswalla mojako o tswala maikere e ba le gore o tswala mojako gane gore o no thoma ntwa ao mara sesi emanyana Abu Thomas o tsamaile a boa a kokota wena wa mmulela ga a fetša go tsena o tswalla monyako gape ke bošego jwale ba swantse a tlogele monyako o butswi le go robala ao a re so ke ra ona gore o tswaletse monyako a tswalla wa ka ntle a tswalla wa ka moreng ke ga thoma ntia ka mgo ke motsekere o tswa mo o tswang gona ka nako o buang ka gona na e le bošego na wa thoma nta gona fa right e lokile Moroka ya wa tseba nna malume ka kapa kereng go lwelwe banna go lekana a re entabeng ya tshwarelwana onkwa a re gopelaneng ditshwarelo re ya ge lelapa la ka gae re botšaneng gore re phele jwang ene ge e le gore Abuti maybe ke motho wa gona bjala bo apala gore botloge go yena re tsebe re ka mofa thušo ya mohuta mang and then ge e le gore go ne o mongwe wa roganang ka gae re dule fase re bolele le yena bjale ka bana ba motho nna nto ke nyakang go le botša lesega ke batho nto e diragalang ba re lapa le la ge mogekolo a sa le gona be se lapa la go swana le le be le lapa la ga botse so Abuti Thomas go njwa le go šetše yena ka mola gae ge e le re jwala boa mogana a bolese and then lapa le la ka ga ile ya ge le be ga botse ene makoti le wena o be le nnete o thuše mogala bo gore bophelo ba gage boloke because dilo tša gage di ka se loke ge wena o sa mo thuše ka nnete and then o wa rogang Abuti Thomas le yena a se ka hlwa sa moroga lapa le la bolena le ne bothata a go kgonagale gore motse o no thoma o be le lešata and wa bona Abuti Thomas taba ya gore ba re o tswelela ka parties go ne mashata ba bangwe batho ba tlo go batša because o ka rela motho wa re wa loya ganti ka nako wa go recorda go sasa a tla mo a go fadisa montse re no wena ke a go sua o nretse gore ke a loya ke molato nto eo then ngwana o le sa lo monyane wa ga go šala hlokometse ke ma jwala ge bogana motho bo amogana ene malapa o e leng gore dilo tšeo be ka mogo le reng be ballang ka gona le mogekolo la llang a re o nthetše a re o hloka go mo kgopela tshwarelo ka lebaka la gore gone jwale wa bona ge motho a re o nretše wa re o no ya go yena wa re ke kgopela tshwarelo le wena o nkgopišitše cause le wena ke kolo bolela re no bana ba gae ba ka mola ge ba ile ka mola dilo a di loke le wena o hloka go mmotša re koko jwale ka motswadi wa rena le wena o nkgopiša ge o ne le bana ba ba ka gae o sa re age mma rena o tsamaile o maagelwane o santse o dule le rena gore kgaleme mo re neng diphoso gona ene nto ngwe ke nyakang go le botša le seke la raka monnola ka gae o tla ya kae phelang le yena ga botse ka gae ntle le ditshele sesi mo go wena le Abuti Thomas o mogolo ke mang alright lapa lela la mama go nyako bona ile lapa la mohuta mang mina lapha ekhaya ngikuthanda kunepeace and nabo bayazi ukuthi ngamtshela naye ngathi the way ngithanda ngako ngithanda ungidlula la ngihlala khona nanoma yini yenzakalayo ngiyanthanda and naye uyazi uproud ngalokho wakusho nakubaba abantwana bami athi mina sisi wami uyangithanda adayiwe ngimkhapha phethe ifone yakhapha umfazi wakhe ngamthathela ifone ngoba bamthathela amafone akadayiwe la endleleni bambamba inkunzi ngamtshela mina ngithanda kube nepeace
njengoba sesibuya naso esipumpuru kuma protection order njengoba bathi singasundelani sibe distance njengoba sho wasithole emathuneni sakhela nge27 sibuye court nge26 nge27 wafi wasilandelele emathuneni wafi wahlala wakhipha amanzi wathi naceda ukhipha amanzi wahlala phezulu kwethuna la kababa wathi yakhe nyaka di video je wedijwe wathela isnef nyaka di video je wedijwe yabona azangikhuluma azangisithini ngoba uthizeni ufuna ukungibona ngihleli 15 years ejele ngi distance naye ende makane inkinga uphinda abuye kimi ngimsize lena le di court order ga le mo yebo baba gora le ka sedule ka gara ga la palenteng yebo and then le ndawo ayibangisayo ukuthi labantwana baphume ngihleli nabantwana bentandani baye kuphi njengoba shilo la eradweni ngolosine athi ke na yena wakhela umkakhe angazi nanginamanga ifuna nimzwile uthe yena wakhela umkakhe labantwana baye kuphi leso stand lesana esabhutwami yabona uyabona ubhutwami kube womunye bekafake yena ngoba bekangana abantwana kube bekafake yena bese uphuma silenga lapha ejardini manje ngiyambonga ngoba azange akwenze lokho iplot lamani nobaba nale 5 Morgan 199 yabona what's a problem shimalume ka kapa ne taba ya bona ge o ekwa ke go botsa kere santse ba dule fase ba gopelane tshwarelo yona ploto ela ba reng ke ya papa bona a butile ga ka ya kua go yona e ka sebe ya gage ke estate ya Mogalabe ke ya bana ba Mogalabe wa bana ka mala gae nka no ba ke agile ka mogo ke nyaka mara estate ela ile nka mola ke ya Mremi le Mmamremi bana ba ka gae ka moka ke estate ya ka gae la seaka so go ne le gona ga la re ge nka ba le bothata ba ka ntšha ka malaga e fixa sware bana ga botse because molao o re se papa go bana se dirileng o se diretse bana ba gage ka moka not ngwana moane so yona ploto e ba reng ke nyako tsa maki go yona e ka sebe ya gagana nnoshi ene banna le a hlokana le rata le sarati gonjone le ngwaletswe di court order le bella lapa le gore go diragalang abutu le golle re fa ka lebaka la re abutu re ke nyaka gore go loke ka molaga ene o swanetse papa a ka se dumele gore motse wa gage o phiatle ga abuti a le gona ke papa ke mma ke lena le swantse nne tšee maekarabelo a gore le lokiše bophelo ba ka mogae so ditene tše di leng gona ka moka ga tsona a se tša lena ke tša bana ka mokana ga bona ba ba leng gona ke estate ya bana so ge re etla molaong dilo tše dingwe le tlo di lata ka molao di tlo le palela di tlo le fa bothata so ge re ka kwana re tlo dula ga botse ka gore o ne share kua plotong o ne share kua plotong o mo le yena a leng gona o ne le share mo la plotong ke ya papa go lena ka moka le ga ka ga ntlo go lukua le sa tlo mmotsa ga pele re ka mo ke ka gae so nna ke nyaka go tseba malome ka kapa gore abuti ka ga tlemo abuti o gopetse gore ke nyaka gore go be le khutso ke gopela gore go be le khutso go be le kwano re kwaneng le ya dumellana le yona okuzwana singazwana baba Mremi kodwa inkinga i1 manje samba ama-court une protection order isisomne protection order ketse di protection order je ka moka khona manje eli di dira le dula kae ma ama protection order la wena yenzile nehlala kuphi sila emakadimini ejarteni i1 yeah so mina ngila evezinyawo ngifawa ngenxa yala bantwana bangana mama abaxoshwa lapha endlini ngoba wakhela umkakhe yena mara protection order le ba dile gore reng yeah apa una protection order e dumela gore nna le wena re dule so aga into nami ngishilo mabangifonela ngacela ngathi ngoba manje asihlangani khona manje une right ukuthi mangiphuma la sasa ngabona iveni ingene uyakwazi ukukwenza lo ngibona iveni ingene athi mina ngenze nge1 2 3 1 2 3 njengoba shathi ufuna ukungibona ngina 15 years ejele yabona ngishilo before mabangifonela ngacela ngathi mina ngoba sine protection order but ayina nkinga ku save nisebenzisana namaphoyisa that's why mina ningibona ngila akere maphodisa mmere kwa ona go gore ba nyaka go bona setšhaba se kwana ene ge ile gore setšhaba a re kwane
ba ke o molomong ba mme ya kua ka a dutse ga botse a sa tshwenye ke motho go ntse le bana ba motho le ntse di protection order tse kae tse 2 or 3 keep I 2 for me la ke one just ba mo fela ya ga ba mo fa intse ke nna one ke one so vala buti go njwa le re hlola kwano shifa le sa tsamaya di court ro bereka jwang ka taba di protection order tse di lengona no nto e tlo ka mola ka di protection order na ke tsere decision ke nagana la bokamoso ba bana baka ke bophelo baka that is why I decide ora ke tenya ka le marope ke tšo ka go ka ba shie ka khutjo I think a ke tšwile re tlo wa re kwane mara re sa dula mo go tea kwana e ka se tsule le gona a bona re tlo etelana I think kwana e tla ba gona mara protection order e tlo gana le etelana no yes protection order e tlo gana fela re etelana as long as operation o tewe re ka se latele the rules no berke le betse go tla le yona o ne di rules ba fela jalo ba tlo lo nroa ba tlo lo mpontsho pa ka boloi ba tlo lo go nthoma ba tlo lo roa mosadi aka o rugile mosadi aka re jo re sabe le 5 minutes re sna re jwa court a re latela mo koloi ma security ke ditlhatse ba re lebeletse ma security ke tsena ka gare ka kwa tselata o sola le magistrate ba re gonna rena re sa bereka loini sama police station o lata van e motope ka re o boletse la re ke tle le proof ya ka ma security ba mmoni a nroga molakone ka be ka go ma security gating re ma security bona motho re fetse o tswa ka mo court wa nroga still wona mo ba nromela police station ke itse ke police station ka ba le monagano ka re nto ke tlo dira nga tlo topa ke and ba mmuji ba re 5 years a ka molatela wa mothomo 15 years a short ba ke 5 years re tlo go tswalela for 5 years ka kuno ke ga ke ya a fihla police station ka fihla ba re ke eme 11 a sone ke eme 11 ka o tsara mang sa je le khroblas dala ka sepela ka e tlogela ile gona so ke nagana re no a ba le moswara for 5 years for unrugile a lo mongwana wa gae mola go shisha la baka ba mo khalimile ka kwa court ba mo sa mroge sa mmatamele sa rogo msadi a sa riese a raja even 5 minutes re tswa court di hlatsa ka ma security a mola sibungu re tswa court ba mo lebeletsa ntre a ke go bona ba security a nromela ka gare ba nromela police station ba re go Javel jwale go ntjwa buti o boletse re o nyaka peace o nyaka kwano mo go neng le peace go neng le kwano go ka se gona ga le re go be go bue go be le protection order ka gare because protection order e tsena mo e leng gore lena le ba babedi le palla go boledišana so le golle re mo re ya boledišana o botsa ngwana geno re o nyaka eng so nna ke nyaka go tseba re ka re go ntjwa le ya kwana le ya swarelana le tlo kwana la ba bana ba motho na protection order ile o bereka jwang ka yona la iphumula go ba lo bereka jwang ka yona cause go tswela pele le kwana le swarelane le ne le court order ka gare e sa le bothata a tsa taba ya protection order ne ba se gone iphumula e tlo protector because of what comes one ngwana ga ke ya motsebe a tlo nroga nna ke ne matla go motia anga motia vene tlo nje jwale ba lla ka re le wena o a ba ruga because le bona ba ibuletse ka se ya court ka lo swarisha ka police station ka lo swarisha if nna ke ba roga benga se ka lo bula molato wa gore ke a rogiwa ke a tlaishiwa be ke tlo dula why should nna ke emelle go bula case ka kwa ke no man ke a tlaishega kwa ke ready protection order be so ntse go emelle bona ba ile re dira nna protection order because nna ke a ba tlaisha why should go emella nna go ria ntweo it's because of ke lapile ke bona ikone ya mathomo ya bobedi gape e tlo tshantabe ke etea go pele a uswaka a ntirele a favor a no mpha nako nyana ke le bushelo jaka ke tsomla lapeng ke le maropaneng aka then aska nroga tlile aska ri aselo o fihlela ke felletsa ke tsho and I know after ra hlogane so o tlo ba le peace I think le nna ka kwa gaka o ka se go sa le protection o ka se be le mashata le yana ka mogagaka a tlile ka gabo I don't think gore ke tlo molatela go moroga gore re ringa kwa ga ba santra selo a ke a nya ka tlo latela gonna so go gawana mogare ke nana e tlo ba a good solution ye turang gore go be le peace between us that is why ke decide go ke jem ilo jaka ke sepele gore go tle go be le khutjo between us because of what ke a bona khutjo e ka sebe gona whatever ka ba mo radio ba re fa maele ba re amba dia khutjo e ka sebe gona khutjo re be gona between us a ke shuruwe mo go bona gore go tle go be le khutjo then mo go tlo ba ka ona mo re ka bolela la re botsa ra bolela go be wasa khutjo e ka sebe gona gore khutjo e be gona a ke ba shurugele mara a kere ba go tla mo radiong bonya ka gore go tle go be le peace yebo bere ka se radiong ga ile re khutjo be ka se be gona a re sken ra thata fisha dilo
a re lokišeng dilo wa tseba Moroka ntwe ke e bona mo ke nna ke gore re ne mathata rena ke gore batho ba tlile mo because of o mongwe lo mongwe nya go approve bohiro ba gage and then o mongwe lo mongwe nya go approvela o mongwe gore nna ke nna le ka se intereselo so ke nyaka go le botsa ntlolero le ga e tswa le kgoshi ene ntlolero le sa tswa leng kgoshi sesi o dula Vezinyao ne ga bo monna emkhukhunako and then ntwe dirang gore o tloge mokhukhung o ye kua ga geno o fihle kua o be melao o roge batho keng angbe kumla ngiyafonela mali umntom angilali ngiyafonela uThomas uyasithuka ebusuku ya patrol uThomas uthuka abomakhelwane ngiyekeleni uThomas uthuka umamkhulu uThomas ukhomba umamkhulu and mina labantwana la usisuma ka se right yimi kahle ngisele nalabantwana laba abangana mama re gopela go etswalla ntwene Makoti a bone nnete la ganyana ene o seneng nnete go hloka nnete ga gago go tlo go bolaisha ka monno ka gore ntwe ke bonang le ke ikushishang ge ke le theleditše ka moka ga lena Makoti ga a fihle ga bo monna a joina toitoi ga gone monna wa pallang ke a gone mosadi wa pallang ke monna gage ntwe ke bona mo go wena ga o khaleme monno mo a leng phosho gona wa mothekga that is why a gona go tswela pele ka ntongwe lengwe ya ideang because of o na le supporto ya gago mo ileng gore le gone jwa le geng ka go bontsha di comment moki dikarabo ka moka ga tsona tšeo di arabile mo ba go botšiša le tšeo di boletšeng ga gone motho a go bonang jwale ka motho a go ba le nnete ene le nna ke rialo wa bona ge nkebe e le gore ka mo lapeng la batho ba ke o ile ka kago monna ga go nkebe a le ga botse a tseba gore batho ba ke bo seseage batho ba ke batlogolo ba gage and then o gopole gore le ge le ka tswa ka mo lapeng le la ga bo monnoki la ya ka ga lena ge monno a tlo go nyala a ka se go nyalle ka lapeng leo lena le yang go lona o sa tlo tlhoka lapa leki o sa tlo tlhoka batho ba bo lapa leki gore e be bona ba go nyalang ene go tlhoka nnete ga gago ke sa busheletse go tlo go bolaisha ka monno ene Abu Thomas wena o tsebang baagišane ba boletse mo gore ge o nwele o motho le go thoma dintwa walwa wa bolela wa rasa and then ge ka ba wena o bona gore ge o nwele jwala dilo tše ka moka ga tsona tše wena o di dirang ke dilo tše right ebile ga o redi go tlogela jwala go on enwa jwala dira ka mokgwa e leng gore wena o bona o ka re go o nwele jwala nte o e dirang e right but mosadi o ge nkebe a go rata ge motho mo rata a o protect nnete wa e bolela and then motho a gona go tseba diphoso tša gage le tša swantšeng a di lokiše mo bophelong le rata le sa rate ka moka ga lena mo bophelong le a hlokana wa ba hloka batho ba and le batho ba ki ba go hloka o maloma bana ba bona ke boragadi ya bana ba gago so ge le sa nyake peace lena le sa nyake go teka ga lene le nnoši o tloga o boletse ga botse wa re le ge batho ba ka leeletša ba dira eng peace e ka se be gona mara ku wena o tlileng mo gore na o nyaka peace putšo ke gore na o ya jwang bathong ba o nyakang peace go bona o tseba gore e ka se be gona o ya jwang then nke bo o swatla go rena ge so peace e thoma mo mothong
before ya bathong ba bangwe a re ba right a re ba wrong lo ena a re o right a re o wrong mara ntwe nna re inyakang ko gore go kwana go mo go lena le go lwa go mo go lena and then ntwe nna ke ipušishang e nngwe gape ko gore wena le mosadi ya gago a le kgalemana a le botsane dinnete a ke re wa kwa go ndwa le o bolela gore ba ke ba tlogele go moroga putsišo ke gore na ge ba moroga yena o diang go ne motho a ka no go kry-a modutse ano go tlhapaola na wa e bona so go ndwale moroka o tlo le thuša mo go ge ka ba mohlho mongwe le loša ko gore ka kua gae go na le whatever ye leng gona ye leng gore e ya letshwenya le loša o tla e tloša mara lena ge le nyaka go kwana kwano e mo go lena le dintwa di mo go lena as long as le kgonne go tsoša dintwa gore le ka sepalele ko go di tlogela so it's up to you ke thaletše polelo ya gore le ge re ka bolela bošego ka moka phisi e ka sebe gona so ge le sa nyake go kwana le nyaka go nolwa ka di-protection order le direng jwang tsamayang le eng go lwa le bolayaneng ba le swareng because nna re mo go tla go entertaina dintwa tša lena ene makoti o dithute go kgalema monna gago ga a dira phošo abutomanso o kgaleme mosadi ga moale a dira phošo go emelelana ga lena taba lena e ka se bereke lo dula jwang šetša ile go biletša maphodisa mosadi ga a ka go biletša maphodisa go ra gore go ne nto nngwe ga e right at all so gona ka kua le yang go dula ka gona ka kua le re letšhaba bake o sa tlo ya toronkong gape ene ge ba go fetša go swara ge nke ba sa go rate batho bake be ba ka se go beilele ka nako o swere ba tswa go go beila because of ba go rata re kgopela re leng ko reception and then le ditukišeng ge le nyaka go loka ge le sa nyake go loka le gona go lokile re tla le thuša mo rena re kgonang gona re a leboga Chomutse community radio gona fa le go 96.3 F ya re a leboga magagesho moroka baeti ba rena ba labone ba ile gore re tlotšotša taba bona pele gape between koko le malome le morwa ga a sa ya gae ka fase ga mabaka a rileng go se kwane le koko o kgopišitše koko ka baka la gore koko o nyetšwe yena a re molatšwa ka mogare ga lenyalo a boela sefaneng sa papage wa mmelegileng jwale koko o e bone e le taba ye e leng gore ke go goboša ke ngwana ebile batho ba bagolo e seng koko a nnoši taba yeo batho ba bagolo ba itšea jwale ka lehlapa ge o no tšwa ka gare ga lenyalo la motswadi o e ya go nyakana le botata go kua ebile o fitlha kua o tšhentšha difane ga se koko a nnoši batho ba bagolo ba e bona jwale ka kgobošo ba e bona jwale ka lehlapa ke ka baka le e leng gore gone jwale koko le morwa ga ba sa kwana gabotse ga ba sa tsenelana ke gate tabeng ya gore morwa o be a dula ga bo mosadi ba e hlalositše morwa le mosadi ya gage gore morwa o be a re ge a etswa makgoeng a gorogela ka gae e le ntwe botse ge a fetša go gorogela ka gae ke mokana pile wa tšwa o ya ga bo mosadi ke ntwe e diang ke monno mongwe le wo mongwe ke nagana re le mogala ba koko o be a e dira nto ya gore ga e tšwa makgweng a ba dumediše ka gae ga a fetša a ye mo mosadi ya gage a leng gona jwale magagesho re nyaka go le lemoša nto e tee ya gore sekgopi ga se nto motho a swantšeng a ema bitleng le yona number 1 number 2 ge o ka re o le motho wa tekwa o palela ke go fetiša sekgopi kapa o palela ko go swarela motho go ra gore ka bo wena o na le bothata ka bo wena re sa ba le batho ba bangwe shiba o moroka ba amogele semmušo ke moka re tla re kgone go bona gore na taba ya bona re e gata jwang ka re ga pitša eo e kgabakgabago a ke leboge malome ka kapa magagesho ke a letama ke bile ke thabela gore le be le nnete le re netefaditše gore le tlo fihla ene le fihlile ka nnete koko le kae re gona tate mogolo le kae o fila jwang go no bona mmago mo gausu mara yona na ine bothata ka mogo koko ra makgoši ga lo mohlaetša mahlo shu ke mmona pateng jwale o jwale shu wa mmona
o ka re ke a lora bile no mmitša a butile ga lepate ga botse o ka ra o kgolo gore o bona yena pate koko gone jwale le ba babedi ka mo re bola taba tša pateng morwa go šo mmona ka mahlo a mabedi gausi le wena o te kwa jwang awe ke a kgotsa wa kgotsa koko a gone molato ke a kgotsa gore ke yena na ke yena koko e go diregang ke yena a gone molato motswadi yaka ntle le go senya sebaka ke a letamiša ba gešo maloba be re ne le lena kere a re tšwetšeng taba tša rena pele koko a re lokišeng mola go senyegileng gona ke tse gore ke eng se sa go swareng gabotse re kwele tate mogolo and then re lokiše e loke e be gabotse tate a boe ka gae a tla gate ka gae tate a se ka kry-a sa tle ka gare ga lapa gore nna nka no thoma so kana a ke tsore nka thoma ka mang ka ngwana ore ka thoma ka nna ka gare ga lapa e no tamiša ba le ba lenkua gae ba ko gore koko wa tamiša ke mang o kgona ka no ba tamiša le ka sereto wa ba fa sereto sela sa gago a ke se ka ba fa sereto gore ke ke leboga go tsena ke leboga go tsena mo go lena go mane sa mathomo ka re ke ile ka bolela ka re ke a le hlaelela wa re go mphetola wa re o hlaela jwang ngwana 1 2 3 le mengwage mentši go ka leboga ngwana o e leng go setlogolo ngwana morodi yaka o a dirileng gore be re tleka ke be nna pelong yaka ke be ke belela go ya gae ga matlala ke hlaelela o fitlha ga matlala thome ka jaaka ngwana o la leng ka gare ga lapa ga se re be re no mo lebelela e le ra tšea matsapanyana ra ya go ngwana ga go moteng ngwana o la moteng wa gago a tla gata-gata ka mola gare ga lapa gomme a bolele ka yena ngwana ola ga re santse gore a rotoge a se ka ba rotoga ano fela a ilalo morago o ile ga šeala morago a re ke nyaka boka ke dirile gore ke mo neele boka jo e leng gore o tlo go gata-gata ka gare ga lapa a šupa ka ngwana a re ngwana ka re thobela a re bothata šoo e keng ka re thobela a re nna yena o tlo o tla go wena a tla go kgopele gore o tlo ntšhe bothata le ngwana ra ema ene go bile dilo tše ntšhi tše di mmakaditšeng ke monetse go ngwana gago mara ga se nka etla ngwana wa ka o nna ke motho wa sešitšeng le ile go yena la thušana la patelana mara senke a feleletša mmereko a makgoši a senke go patelana ga ka ke a kgola ke monetse tšhelete le kanago 2000 ambore 2000 ko re nyakile 3000 aga ka ntšha 1000 a tšwela pele aga malobanyana a kgopela di 1 2 di 1 2 3 ka mone ya 500 a kgopela gape ka mone la o kgopela molwetši a le kae molwetši wena šo yena wa go founela go kgopela tšhelete thobela a se mola o nna re baga ke mo rutile ke mosedi wa nkwa le gane jwale wa nnyatša man wa nkwa nkere gore ke bolela sa nnete dilo tše ntšhi di diregile gona mowe no santse ke tsebe gore ngwane o ke mang o tlompotša ena ge re fetša mo nka mpotse gore o berekile jwang ga re bereke ka mokgoko a bolela ka ngwano gomme ga bolela ka ngwano o le mojako gore bana ba phatlalala ke tsebile le gana bana ba phatlaletse a botse ke ba bona gore bana a ba ile mokgwe a ba bone go diregang o mpoditše anthara re gomme ke tlile go lokiša mara nna ke tlile o tla go wena o tlo nthuše a ke tsore ke ngwagauše ana o ko bolelang o tlile wa thiba mo a thibang mara moletši o lanaso bana ba le bona awa e sa le ga ba sobele aga le kgono ka gare awa nthuše ka mone ya 500 ema pele ngaka o kgopela wena tšhelete a ke lore ke monetse 1000 gomme a boa gape a tlang kgopela re la re ke kgopela gore mphe nthuše ka mone ya 500 wa ya ka mone ya 4 ke kgopela go swara koko molomo gannyana tsamaišo ya motho a bego a ba thuša
e tlo tšea nako ya ke nagana re yeo le ga ka tla a re hlalosetša ka yona ka morago, and then ra tle ra bitša owe jwale ka papage wa malopo wa kwiša gore na go ka be go tsamagile jwang e tla loka. Ke be ke rata go jwale gore koko Moroka o tlhalositše le maloba a te thaupa gore bana ba babedi ba ka gore rena re bolla ka otse e fela buti maloba bontšitše gore go na le o mongwe go ra re e ka be e le ba babedi. Moroka maloba o tlhalositše gore o tlo tsenelela a thuše bana baki le go tla ka lapeng a tla bone gore a ka le thuša jwang. Ke ka mokgwa a tlhong a dira ka gona go ba bangwe ye o tlo e dira ke na le bonnete bo bo feleletšeng. Jwale gone jwale nka thaba ge re ka tsena mo tabeng ya gago koko le morwago gore morwago ga botse ntwe a go tshwentšeng ka yona kudu e ka ba e le eng ye e leng gore le kgono e dira gore o palle ke go ya ga gage le yena a palle ke go tla ka gae, and then wena jwale ka motswadi o bona o kare o ka no be o mošitetše kae jwale ka morwago. E jwale yena sese ke a leboga a ke mosebe o tlile gore jwale nna pere ya rogane thwi o tlile ka lapeng mokgalajwe o a monyetšeng ka kgomo a mo godišitšego kgalajwe a mo godišitšego a le gona sa phela. O ile ga a fihla a re yena o ba tlile dira phošo gore sa mathomo a re o ba tlile dira phošo ka ge mokgalajwe a se a hlaba ka kwa ga gabo yena ba re o tlile re ntšhetša a ntšhetše mokgalajwe kgomo gomme a mo leboge ge yena a mo nyadišitše mosadi. Bjale go tloga mo re sa re lebeletše tebogela o a tsena ga a fitlha a dula fase re ba bararo a re ke tlile go lena ra re thobela re kotse tlo re botšatšeng a re ke tlile go le botša gore yena o boetše ga gabo fane kgala jela re boetše ga gabo fane a re mabapi a re ke sene bophelo jo bo botse. Mogala jela moretše a re tla ko go botše mokgekolo o mpoditše bophelo jwa gage wene nka be o tlile mo lapeng wa tla wa re botša gomme mokgekolo a sepela le wena a ya ko ga bofane gomme la go kgopela boroko a re ke be ke naganne gore ge nka tla ka le botša mohlomong le tlolwa mokgela jela re lwelang nna le ka re taba tša ka nna nna ke a di tseba a re mogala jo wa fane o nyetše mma a re o monyetše a re a re ke godile ka mogala jole a re ke dutše ka gešo nka be monyanyi o a go jele o bile ka e monyanyi o a wa mola a tšeka a raga bjale tse ke tlong go le botša sona ga ke se ngwana lena ke reile kwa le ngwanola wa ka ke mmatsala ke ratswalake a re ke a e leboga aga o ne mošimanyana ke mogala jola wa ka a re ka moka ke tlo le botša gorela gore ke tswile re boetše morago re reile kwa re tswago le reile kwa le tswago eo mogala jola re go tlhogo ba ka mogo a re awa ke a le botša awa ka nnete tabela re itšere gore ke chiplane gore a rereše go a rereša a se ka tlhoa fela ka lapeng nna nka ya gagage jwang ile jole ke tla bona gore ke nnete ka bona šetse a tongwadile dimpeng tša koloi ka fanela ya koloi ela ke belege bana ga se nkantšha selo ka be ka go dula mo ga gabo o nthakile kgalejo o nthakile ge nke banyetše go ba gona go raka mosadi go ba lefapana a kore o santse o mošala morago o rume batho gore nna ke timeletse bana ba ka baka ga se nke bile a roma motho a se nke bile a dira selo ba kgokgoetswa ba išwa bopedi ga masemola ga re santse re namele dire le wene nako ela dire le wene di sepela di robala kwa thoko tšela ke ngwaga woo dire le wene tšela ga ditle ebile go nepesaneng bare ke matshwanyana o nthetša re ke le išaga gabola le mmage re go išagage ka re nka leboga ge santse o re a re iše mola o re latlhela kana ka mo pesaneng ya matshwanyaneng
re no tsena a ke tse re o feletse kae se ke mone ngwa go jwale kokomo re na le challenge ya gore papa o re fanela ka yona o lokile ebile dilo tša gage di a loka ga go moye motshwenyang fela o nyaka gore le mo fe support godimo ga fanela ene o kgopela gore yena le wena le kwane a kgone go tla go tsena a thushe ba le ba bangwe gore re taba yela ya fane ya papa ke e kwele ga botsepa e bualwa kere o boletse gore yela o ka se kgone go e change e go tlišeditše diphetogo malwetse a gona ka gae dipereko di a oketšega dilo di sepela ga botse se wena o se kgopelang ko gore re tsene mola go ba le ba ba buang wena le mogakolo le kwane ke ikwela ga botse batswadi baka o sa eme ka lona lela ye ya fana re tlo e gona nna a se ke mo kwatela le ga ba tlhanoga ga se ke mo kwatela mara taba gore o no putla o ya ga bo mosadi ka metlhale ka matšatši o re nga sane o re ga le kua pateng a tswa fa go nopolela le nna a no re pelanyana re kue ge ke re ka re ke pateng gomme ke emiša letsogo ga re dumediše ga re sele o no feta jale nna ke tla re ke mo kwatetseng ke tla reng ke tlo mo swarela mabapi le eng ko go kwele tate mogolo e ya fane ye o e beile ga botse gore o ka se kgone go boela go fane ela gobane o rile bo o sa nyakwe ka kua kere jwale e ya fane ke rata re lokiše dilo tše re tlo di kgonang a re tseneng tabeng ye e ya fane e tlo re palela e tlo re diba nako a rena ke nnyane mpheng balwetse a re tsene tabeng ya balwetse tate mogolo mmeshu kgopelo ya ka kore ya ka gae le go ka bitša ka fane ya botate ya ka gae se ka lahla legae la gago se ka lahla mmago a sa phela a kere ke a kgopela nna nka se morake a tle ka gae a tsene o mo amogele koko mo a thitšwang o tla tlo mo fa maele re ne balwetse šiba ba mogala bo wa ga maubane maloba ileng a tloga a gatelela re balwetse šiba ka mo re dirang ka bone o ne balwetse ba ba kae koko o re moletši o moteo ba mmolela go moletši o ile a thitšwa a wa a raga polo kwa magweng ba mo dira operation o sepela wa koila ke go le se se fitlhang kua kae-kae ka maoto o ke a motlhobetšang kuo o dirang molwetse wa leng gona botjang nna o a dutse go o ne o dula tu dimela le kae re nyaka mang tu o swere ke tlala tu goba o swere ke eng kore e no ba tu sepetlele le ile la moiša sepetlele ile ka moiša sepetlele go moiša ga gage ka re ge ke tsoga ka hwetša remile mehlare ya dinamone e wile mofase aoe ka tšhabeša ka ya go mogala jo mo mogala jo la re a re bitše manyamanyane ba bitša bo manyamanyane ba tla ba mo kgobokanela ba ka ba mmotšiša no re tu ba ile ka kare a no re tu aowa ba ra o jwela motho wa mohuto wa re go moletseng a re bitše ba molao ba ile ba bitše ba molao batla ke a kgona bile nke e re bolaile motho gore go tse le kgolekgoletše ka di tlile di eme momo jako di tletse motho o mateng ile ga ba fitlha ba mmolediša a bolela ba re o remela mehlare mokgakolo a re ke sethokgwa o e remela o mmoditše a waga ka mmotša jale monna re tle go tšea re le ka sentše ke se ka bola moto ba re ya go tšea a gana a wa ba moreka ba mo lahlela ka mola ba re tsa mo tšea pasa a go e tšea a re ke khiela mojako ba re khiela re gane a khiela mojakola a sepela a ya le bona kwa ga ba fitlha kwa ba mošaka sepetlele a ne lo ba re go ke moletši o a kereng wa tlotša ga ba fitlha ka kua yana ba mo lebelela ba khwetše le gore aowa a lala yana gore betse matšatši a mabedi mantagala bobedi aowa ke ge ba founa ba re tla le motšheng aowa ba ya ba go motšea a khwetše a sene molato gore o tlile le pilisi a ke tsebe ke mmotšišitše ka re ba go neetse dipilisi a rena a ba nne a selo a raola re gape ke kua nna a ke gafe le nkiša ka sepetlele molato le keng ba ra o rra gore o tlo gole
a re ke gola ke ya gafa e be le ge le mo ka a dutse gona ka mokgo go tloga mo se nka se le ka selo ke senoinoi wa hlapa wa hlatswa fela ka sorela re kgopela se sengwe ke ge nna nka no morela ka re o ne shipe o ne Colgate o ne le eng o sere ke tlala a ne mmereko le gore a ke sere ke tlala wena o ka no sola no moneng ga bolediše motho le go ka kogota wa dimela a ona le ge o ka reng a go ne le mo teng re dirile mediro ka mola gare ga lapa ba ba mo tsebang ngwana ra mogolo wa ge ko beng ke wa mmolediša mara sa mmolediše go ya kae be go ne ngwana e le wa gagwe ngwana o la ka mmolediša ba le ka megokgo a sa bolediše motho go fitlhelego le gona jwale sa le go ka feta mola nako ya 80 wa ya ka thokwe wa ka 68 o tlo no mogitsa e sa dula gana mola ke kwele maloba le re o dula motlhareng thobele o dula motlhareng o no shiruga dule kwa thokela phefo ya motutula ke be ke morele ke re no dula fase ke re hle ke ya go kgopela nko no shirelela mola thokonyane la gore phefo ya go bolahle awa a no ntebella koko wa tseba gore motho ba kgona go mothebola a sa phela a ke tsebe motho ba kgona go mothebola a sa phela ko ra no shalla fela ke gore moya o tswe nameng fela then ebe gore o hlokofetse ka nnete and then a bolokwe Moroka ke department ya gago abuti ka lapeng la koko o rakile ke mang kore nkare a itlhalosa ga botse ka mo gare ga lapa nna ke ile ka bona mokgekolo ke boela morago o ile a peya bjala a ne le mogalaba a sa phela and then go ne le ngwana wa moshimane ba tlile le ena bjala bola o bo apeile ra tsela ra go phasa e be go bore ne ba phasa go ntšha mang nna ge ba phasa ba ntšha be ba phasa jwang ba ntšha wena ne ba bolela ka dipolelo tša gore ba ntšha wena ka lapeng bo šetse o tšhentšitše sefane ne ke se ka tšhentše sefane and before a botse ne before go tlo go apeiwa bjalabo ne ke ga go apeile bjala bjo before then ra go phasa ba ne le ena mošimano ke ma mošimano ga ke motsebe and then after mola go tlo ga nako ka ke tlo khwetša yona vene plakilweng after ke seno ke ra vene plaki vene ke bolelang ka yona reng e plakile ne ke tsamaile le ena ke tle go mogekolo ke tlo molaetša vene la mathomo ke seno e reka tle ka lapeng a mmotsa ka re ke tlo tsogela ke reke ntsoko ka vene tšatši leo go gopola gore o sepetse le rena ra feta re molatlha go sestere nna ka feta ka vene a ke fihla ka kwa a bokereke ba mpotsa ba rene ra di bona dilo tsa gago wa di leboga mara o di leboga plekeng ya rona tšeo o di tlhalositše beke ya go feta nna ke be ke no be ke nyaka go kwešiša gore ka lapeng la koko o rakile ke mang gore o sekho a tlho o sa gata ke koko ke tatemogolo ke bana ba geno kore gare ga dipoledišano tša ka le bona le ga ke bolela le bona le fore le bana ba ke kry-ile nna ke sa kwagale ka e bona ka rene okay ka mokgwa o bo re le nna ke sa kwagale e seng gore e be ke nyaka stulo nete o a tlang ka morago gaka ke kgweditse le gore ne fele nna le bona a re tsamaišane gabotse ke tsamaile le bona mogala ba ntse a robetse kolo ya gage be ene then go ba le dipolelo tsa gore ne a se ka ba batamele e be ke ne le bona mare ka tepona le nna ka rene okay go tla ke atla ka molapeng mare se le nna ke se bonang meskini ka reng ka sebeya so se ba ka tsela e nngwe dediswa le nna ke ile ka feletsa ke no irang ke no te kgogela morago magagesho nke re le botšeng la tseba nke re no le botšang ka gore mogekolo ke mmago whether papago wa kgomo papago wa mmadi papago wa eng le ge le ka tšea banna ba ka moka la ba beela kua ke mmago mogekolo
ntle le banna ba le se la losha ke banna banne banna ba ba jeng le ba beeleng kua koko a gopole gore ke imile ngwana wa moshimane 9 months wena o gopole gore ke ile go tla lefaseng mogekolo a nkgodisha ka be ka ba monna go sa kgathale gore koko diposho tša gage tša di dirileng dipolelo tša gage tša di boletseng go wena ke tša mohuta mang ke mmago o ka no o bitša ka sefane sa kowe mogekolo ke mmago kore o rata o sa rate ke mmago ene wa rra o ka se phelo o sa e ga geno ge o sa e ga geno gape o mongwe wa bana ba gago o tla tswela ke taelo ya go phasa ka go phasa ga geno ene lapa la geno ke la mogekolo ene e leng la mogekoloki a re go bakiše sefane o ile go se tšentša mohlomongwe wa bona se go berekela wena and then ko wena o tsebang phapano before le after mara lapa lela la mogekolo ke lapa la geno bana ba batlang ka mo morago ga gago ke bana ba mmago tšea papa bona o ba beele kua o tšee papa go mmeele ku le lebeleleng mpa ya mogekolo ke yona e le botšang gore le bana ba motho e seng banna ba lena le bolelang ka bona o ka se phele o sa e ga geno wa rra kore wa mo tshepa mogekolo ya da ke mo tshepa a ka apea bogobe a go bitša a go solela a go fa plate wa ja o ka ja nkaja wa reresha makoti go ga le kopelana le letle ka mo go wena ngwaneso taba ya mogekolo le monna gago e go swara jwang ka baka la gore wo ke mmatswala go go belegetše monna wo ke monna gago go sekwana ga bona a go nkuše bose wena sa le o yaneng ka lapeng la mogekolo ke sale ke ya kgale lebaka la ka la gore ke se ke kaya ke tšhaba gore ke a ba loya go ka polela ya leloko la monno go thoma ka mma mara mma nna mahlong a seng ka mpotša mara ra ithurubile ngwana o labeng a le moko ke yena a duleng a bolela re go tšhaba go tla ka ga ke a kwešiša ka gobane o bitšiwa moloi ka lapeng ke yena phela le bona full time gabotse go ra gore go wena taba ya gore o moloi e tla ka mabarebare e le eo e fang ke setlogolo le yena mogalabo nako ntši be ke re ke gagabo a re o ka seagešo ka gobane mme a go nyaka gore wena wa loya o petero loye nna o se ka loya bana ba gešo abuti polawa ke mong ga ene lebelo ge mogekoloki a šupa makoti a ga re makoti wa moloya ge e ka ba makoti o tla bolaya mmago goba mmago a bolaya makoti ba tla be ba bolayane le morwedi le ngwana gage ga se taba ye botse ya gore o ganetše makoti gore a e ka lapeng la mmatswale a se tabe e botse go bitša motho ka leina la moloi ge e ka ba o dia jwalo ga se nnete ebile ga e amogelege ebile ga e nyakege ebile ga e bose magagešo ge re butše buka goba mohlomongwe re bolela ka 2023 re bolela ka 2024 ge re nyaka peace re tswalela di-chapter ka moka ra tlogela dilo tša maabane ra lebelela tša lekgono mogekolo mo o boletše gore le ge e ka no ba bele fela wa no re pepep a re ga a tadima bona e le vena morwago o tla no emiša letsogo a no re mogekolo o boletše gore ge o ka tla ka lapeng la geno e leng la gage a ka se go rake ene ke kwele le wena o re mogekolo wa mo tshepa then putsišwa ka ko gore ntle le difane tše lena le di bolelang gore a re lena a le loše ke selo le ya kwana gabotse ntle le difane and then koko ge wena o sa kwane le morwago woki le makoti go ne le bana ba e leng gore ba tlo ema le wena ba go thuša go hloya abuti kapa ba go thuša go hloya makoti seo se tlabe se ra gore wena jwale ka motswadi a bona o tliša division magareng ga bona wa ba kgaogantšha ene batho baki ke mpa ya gago ka moka
nka thaba ge o ka lemoša baratho ba abuti gore ba seke ba tsena taba gago le abuti, ba bone abuti jwale ka abuti a bona, abuti a ba bone jwale ka baratho ba bona. Go sa ge o ya go robala o ka se kgatlhe ke ntwa ya bana ba gago ba e leng gore o ba tlogetse ba sa kwane. O motswadi ya bona o e leng gore o swantse a dule a lemoša ba ba bannyane gore o ke abuti a lena le mohlompheng, o dule o gopotsa o ke gore ke bana benu ba rate o ba hlomphe, o dule o ba gopotsa gore ba hlomphe mosadi o ke mosadi a abuti a bona. Ene makoti wa mona mokgekolo le ena kua bogadi ba gage be ba sa morate, kore ke nyaka go no go botsa nnete, be ba sa morate le ena. So a ne lebaka la go go rata ke mmago because of o go belegetse monna, a gone ye nngwe ya go feta yewe. Ke mmago ka baka la gore o go belegetse monna, ene mma ye o ibitsa mo go yena o ibitsa ka baka la gore monna ga go a ibitsa jwalo. Ge nkebe o kry-a mmitsa mmane nkebe o re mmane. O sekwallela go ratwa ke batho ba bogadi ba bereke, ge ba ne le mediro tsamaya o ba thuše go apea majwala, o ba thuše go beka, o ba thuše go apea dipitša. O sekwalliša ke ge mmatswala a re o a loya ge e ka ba wa e bolela. O sekwalliša ke ge ba sa go fe lerato le wena o le nyakang, a gone gore le ka ba gona lebala. Ge o kweša botlhoko ke gore ga ba go rate, go ra re o ka se tsogile o thabile bophelong ba gago ka gore lerato o ka se tsogile o le kereile. Mokgekolo mo a ka no e bolela ba emiša diatla re makoti a ke ne bothata le ena ke a morata, mara e tla be e se le e leng gore o go rata jwale ka morwedi yage, kapa jwale ka ngwana mmage, kapa jwale ka o mongwe wa bana ba gage. O seke wa kweša botlhoko ke ge bogadi ba sa go rate, le yena mokgekolo be ba sa morate ko a nyetsweng gona, le rena bomma go rena be ba sa ba rate ko ba nyetsweng gona, because batho ba bomme ka bo bona ga senke ba no nyakana, e thome ka wena. Rata monno wa gago o mo fe thekgo, o moeletse gore a ye ka gae, le ge le ka seji la no fitla la no dula fase la nwa metsi la te tswela la te tsamaela le phethile taelo e kgolo. And then le gopoleng gore go nywele re fa moroka task ya gore moroka tla le thushe ka balwetse, a tla le thushe ka tše dingwe tša bophelo. Go nywele maloba go boletse gore bana ba koko go ne le ba ba satleng gae, a re tse gore na wa e ba satle le yona e sa hloka gore moroka e go e hlola e bone ga botse gore bana ba ba raka ke mo ga ke eng ntwe ba soding kwa makgwe ma sa kgoneng go tla gae. Then moroka o tlo kgona jwang go le thusha dipelo tša lena di sa nyakane lena, a ka se kgone. Because ga ya go ba le mokgekolo lena tlabe le ra kry-la bona o bolelang le mokgekolo go ra gore ba seba rena, ga ema le lena mokgekolo ore ba bolelang le bana go ra gore ba bolela ka nna. Mara ge a ka tla a kry-a le kwana go ra gore o tlo kgona go bereka le lena ga botse, go sa kgathale gore na o ema le mang, o bolela le mang eng, o ema le mang. Le tlo di a mmerekwa monno gore o tlo be boima ka baka la gore a le nyakane lena, and then yena o swantse a le thuso tlo le thuša jwang le sa nyakane. Ge e ka ba ntwa swantse nga e go idia ka lapeng la mokgekolo e nyaka bana ba mokgekolo ba feleletse ka moka, o tlo e kgona jwang lena le sa kgone go ya. Go ka be go diragala gore mathata a leng ka mogae a hlola ke badimo because of ba se ba thaba ba sa thabiše ke ntwa ye lena le elwang le motswadi. Gata ya gare warra, gata ya gare gore o kry-ile papago a gore go runga le lapa la mmago e tlo no dula ile mmago o rata o sa rate. Makoti ke mmatswalago motho a go rata a sa go rata, go bitša ka maina a sa go bitše ka maina, ke mmatswalago o go belegetše monna. Re kgopela re lokišeng taba lena, mokgekolo a kgoneng go tla ka ga morwage, morwa a kgone go phentša gata ka gae, go feta ka no feta ka gore a ka se tsene mihle le mihle a kere ga a feta. Mara nke tšatšinyana le leng a ema a dumediše mokgekolo, a mmotšiše matsogo, ga a swere 20 ranta ya go reka cold drink, a mo fe 20 ranta, mokgekolo a šala a reka cold drink a enwa a swana le bakgekolo ba bangwe. Go a baba gore o no bona ngwana a feta ile wa gago a ya metseng ye mengwe, o a babelwa mokgekolo. Le ka no be le tseba mabaka a dinnete ka moka ga tsona gore na wa ya feta, mara e ya baba le ga ka tlhoa tseba nnete e ya mmabela ke motswadi o mmelege.
lwela go hlola khutso makoti lwa ntwa ya go hlola khutso makoko ntwe re nyakang go e bolang ge e le gore ga wa e bolela e tseba ko wena gore ga wa e bolela e lokile mara e fitlhile go bona ge e fitlhile ga e tshwenye as long as wena o tseba gore ga se nke o no e bolela ga se nke o no e bolela go lokile ebile o se go a tsoga wa e bolela ka baka la gore batho re a seba kore ke nyaka go bolela nnete ge batho re ne re nnoši re a seba kore re batho re bolela ka batho ge re dutse and then go tlo no re o motee a šwatlhiša dilo tše be re di bolela mo ka fase ga mabaka a tsebang ke ena ge e ka baga o e bolele re a leboga mokgekolo ke nyako e bolela ka gore ntshwere e go swere jwang ke nyako go bolela tabanyane teši e tsepedi tše tharo re kgopela e tee a re kgopele tše pedi tše tharo re kgopela e tee fela nako e tsamaile ke kgopela gore taba ya go e nna ke tla rela kare o boloi monno o ile a betoga e tla re alwa le mosadi kare o tlile o mpotša a re kare mengwaga ele mentši o sa tsene ka mo gare ga peresone kgone o tlo mpotša gore le alwa ke moreetse ka re a tlhare seo se jelego o se tlatšitše na e le sa se šišeng ke mang ke nna ka re tlhare seo se jelego ke ra gona makoko wena go bo mmutša ka setlhare sa se jeleng o be o ira se se tswang kae se se montšhitše go ra se ka tlhwa tsena ka molalapeng ka re ba sa tle ba sa re sele go etšagana jalo ka mogolo ka re o tlile mpotša molato ge lena le elwa tlhare seo se jelego o se tlatšitšela ke sa re o selele ga mokete ke a kwana kere aga go fedile ka mokgolo le lena matšatši ka re makoti e ka no motšišauši gore a bogobe jwa o ile kang ka pela ka morela nna ka re mago matshepe ke tlo janeng gobe jwa gago a re bogobe jwaka o ka seke ka tla ka apea ka gore wena o re nna ke a lona le ka seloše ke mabarebare a ke re dilo tse ka moka ke mabarebare mokgekolo ke ra gona gore le wena o tlhokomele go o bolela letlogolo tše tša gago ka gore ditlogolo tše tša gago ke tsona di jang ditaba di difang makoti wa ka a ka kwa setlogolo sa ka gomme a se a kwa tlogolo se a se ka kwa nna ke bolela se e leng gore be re se bolela so magagešo makoko warra ke kgopela gore o kgopele mokgekolo tshwarelo go sa kgathale gore o ka be o le wrong gore o le right ke kgopela o kgopele mokgekolo tshwarelo ke mmago a na le bekela o kwele le nna ntse ke kgopela tshwarelo a le kgole le nna ena ke mme a ka semphomoge ene ntho wane go ba rwarre le bona a ba itla go nna ba nyaka thuso ba e kry nako nngwe le nngwe ene ke kgona kopana le bona go bore nevele o mongwe o ile a ba le bothata ba koloi ka motloga mo ke mo latelela binone a o ka be ke elwa le bona ben ka se mo thuše ene ka mo go yana mokgekolo le nna ke re mo ke mo gatileng console ke kgopela tshwarelo ene le go bona le bana bešo le ka mokgwa mosadi o meskini a ka ba go boro ba gatile dikhonse gare ga dipolelo tseo bore di ile di a ba gona e le tša mabarebare le nna ke kwane le tsona so makoko re kgopela gore o re lokišitše kopano ya lapa la gago ka moka ga lona re tle re duleng fase le lena re boleleng le lena re a e kgopela re le pitšeng tše kgolo office ya moremi re a e kgopela kopano yewe e hloka wena jwale ka motswadi gore o botše bana ba ka moka gore ka tšatši le leso ro kopana le bokakapa le office ya professor moremi re tlo o dula fase re tlo o bolela and then le ka moka ga lena le bana ba gago ka moka mokgekolo re ya kwana ka lapeng la gago re tlo o tla ka lapeng la gago a buti o tlo o tla makoti o tlo o tla re tlo o dula fase ka moka ga rena re tlo o bolela ka taba tše e leng gore di swanetše di tšwetše bophelo pele moroka a tlo o tsentšha matsogo mo baneng ba jwang a ba alafa a le thela metsi a le tlhapiša le tirelelo tše ka moka ga tsona re hloka go dula fase le lena a ke tsebong ke nka bolela kgwedi efe ya bale aowa wena beakanya koko go feditše o re botse go feditše go beakanya le bona o re fe letšatši ene le rena re tlo le kgorometša letšatši leo gore mokgekolo ganeng ke neng re tlo tla ka kua gae re tle re duleng fase le lena e tswalele moroka ya a ke leboge se segolo nna ke no re makoti wa kwa mokgekolo o lla ka ra wa mo apeela bogobe o ye ga mmatswale go sa sa o mo apeele bogobe
ya a ke na mantši ya nna ke lebogile kudu ge lena le tlile ke lebogile thata gore re se seng se a loka se a rarologa koko kwanang re tle re be le tumelelwa kere molao ga o sa dumela gore re latelele balwetši ge ba fola ba ya kua ba rawa batho ba le nna ba nonkhikinepa ba mpofa ba nkiša mo nna ke sa nyakeng gomme motho a kry-ile thušo a kere jwale melato go swana le eo re e wina ka gore ba botša gore motho o tlile a se gabotse bohlatse šibu jwale o fodile mo la santše a leboge o kry-a maele a marong batho ba fe batho maele go swana balwetši ge ba le gona ba kukelele ba tšiša ga moremi re tlo lala fela balwetši mara ngaka ye ya go kgopela tšhelete ye e thwasitše nku ke ya inyaka gore e tle mpotse gore e rutile ke mang mokgwa wa go kgopela balwetši tšhelete a ke gopole ka letšatši la mohlolo ke seka molwetši ke re o tlilo patela neng a ke ne tokelo eo magagešo go sasa ke tšatši la difuthu ke tšatši la kereke ba phethang ka sekereke ba nyakang go porofetwa ka sekereke ba katla ke kgopela re ba batlang ke lapile kudu go tloga maabana seng ke khutša le lekgono be ke bereka ka kua Jan Fes mara ko gapeletša go tsoga forogo ka 8 ko ba ke thomile ke tlo tšhaiša ka 11 or 12 ke ne maeto mo ke yang so ke kgopela re ba ka kgonang ba tsogele forogo ba tlong kereya ka lebaka la re batho ba lla gore ba tla ba ntlhoka magagešo ge le tla ga moremi founang bolelang le ba office go 071 398 1508 071 398 1508 or founela 060 959 0303 060 959 0303 today malefo le se ke la napa le mo founela o sa lokiša tše dingwe kua o busy so founela dinomoro tše ke lefang 060 959 0303 or le ka founela 071 150 071 398 1508 ka ditlakaleng la rena la Facebook o no re Dr. Moremi wa re followa go fihla mola go DR Moremi wa kgona go bona tše ka moka re di dirang ke lebogile kudu ba theeletše ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago re a leboga le ka mehla le go beiwa le malome ka kapa nna ke lebogile koko a go e go ba le di meeting tše